the phone edin nam kwan so a onko bona ponje ebise kom de no dabi enu ti na akwa yenya Ghanaian na ono krampo no oye wrestler a efe no Kofi Kingston ono so compete wo mbi nti emrofo no omuhu fortunes e wa ade a yesi we de enye a ye nyina ye condemn no omo mutumi ya na omo nyamfaso bi afiri so nyamfaso de afiri mu make statement we na mo feel na me yes slay queens etina bontin just to spy around of course also obi abasoro obi abakọ adwuma why na hwefie ebi a police for no enye enough some bebo ye kro no ho ban but someone wana ewo omo sori a ebi oto ni window na wonse na wabie utwema na wabie na ohwe odi ebo na onya hwe o but ohwe o character atade a wahye eni se ne o nantina ni se ne utwe wani kurukuru no na oni kurukuru no ti free police crime ane ma ne ba ha so ati ase but yan ha no mrewa no ye from abayifo onyame na dom a ono atimi ahwe ne ho so yie amanyame nso so ahira no a wanya 80 wanya 70 60 na je se kasa no ope yes o ene oye bayifo anka o man ye serious a nke bitimi enya mfaso afiri won so anka o mu wo fie yi na wasan akra ma o madane abambofo na anka o mu hwe because ena no yes metisi yes o ba chi modane ne mpotemu a obehu yes scrap dealers yi wo mu wiewia ankrofo ade yi pipe kra na wo ha ne etu emre wan su ti fie o mu hunu wo mu but yenya ensofa so bi amfa enya so faso ye de ye bo ma be yie nti aya na ha adwen erade hu ye bobo erade na no metifie na sa message na attach me pa na mbisa se ye nso de na ebetimi aya eso be ba mfaso sa keke na mum ye besan so generate bibi de afrim na nya mfaso pa oba ye erem hanuma odan aboabo ball atwa hanuma hia se tam ye betimi anya fossil fuel ni a whole lot of things ama obi beti kura beto ball no betimi abeto ball no kura pa fe bedu bebi unya bi nto obitime ball na hankofo macent flies ba flies na ma yare ama ye nya yare di free so no obi to ball no enya mfaso die di free so but I don't know ko anu ma ball no gugu anu sakatu sa say fertilizer nko but who nim de ye bisa say hwan na odi en animu ame aye sa de ekoba ne sana na ase adane akasafo ye be kasa sa ajoda kopim fiada ba ayi me nana ye kuma ne ka kire me say okasafo bi akasa na de ho ukoto so obi kasa kwekwe enye kasa na ope den asem wo ka ne bibire ni nyina ya de potin bi a obo bibi ho ban so enti ye be sere ye mpanimfo no nyansa ne nimde awurade de ma ye na no aye research ye hu say ye Ghana fo no kwota kora ye nyusu ye nta ye munu dwan nyansa ne nimde awurade de ma ye ho no de no munu dwan wan wi ye be san de kra na de akoma no o mu ko yin o mu de na de akoma je nye say wan hwa ye kwa say yi chairman ya fa ba ye de ya amfa ye de na nko ye hwi o ma bebre nsu ya fa nya ye de ne ye de kosia ye wi tofe tofe wi tofe nya papa ni bi alewa wi tofe an wo say ye alewa hwe ye kosia wi tofe any ayi de ebe ma oba tumi ni be ma adam pam ate te say wo dwene ho a adana me faka yes so what is papa bi o say onya motor accident no o de call offense doctor ni bi ho na doctor ni no wa fa ase adura kolebu aduro na amfa nsan yare ne mo yi aduro bi bi de be san yare na aduro ne jini o say yes papa no so ya yes san yare no so papa no so doctor no fa la man sa doctor no say Samaria ni ba no o hia Yesu Kristo Yesu je no wono so ba da ne nsempa kan nti anya nwanwa ewrade di nyansa ne nimde de amaye enye se de ya kikan efiri he yandwi ho krambo but akasa ye de be ye adwuma keke eno an ye haw ewrade ye boafo ohene ba sa pomba ko de oya bo bia final so nyame adom nyago pandaroma na sa papa won sa ase sase de bibiri eto mi ebi ne ball yi ba hu nka ye we ye be segregate o say mo fa ball no ko na sase no so ye ko be company wo ho okay that one there because of say o mama no ball no uko India o we radi nyankopon uko India ho o mo chance ye kire mofra no said ye segregate baller
wo school nti ababa e te say course omo ho no ade bi omo pese e course no na omo subject na omo de kire wo mo ma no nti te senka yen Ghana ha no mo a ye pese yenya oman ho do no na ka ye de adane subject na ye de kire mo fra no den ye de bola betimi aye den ye betumi Roberts na tete na so na o de adane subject e de akọ nkwala no ho because oman bi ada kye ne mo fra no obi mi ntwa no mi wie SHS no so de watena offense nkran kakra ekopa adwuma bi e wo Carnation Industrial Area Muhad manufactures mutwa pure rubber ni tank rubber ni ade no do you know something production na ye no pure rose na ye twa na omde eye pure no enya ho mfa so na omde tu ayeka o na mom o se ebu na rubber no ebi fro kwa na ate na anane na udi gloves assurance na uyi nya aye waste na free mu o ma won to waste na ntontwene sa waste na ye twa rubber na ye twa so na ese no omo yesnet no omo bobo ni nyina no na obi fo so ababeto nipo na ababeto no sa ska na waste na ababeto sa ska na omdi tu adwuma ni aka ho sa waste no I don't need to I don't know omdi tu adwuma ni nyina aka enti waste no wo chichira obaka say me Lebanese for ba woni say sika wo waste mu chen the quality of ade na wo dia to yeah bibia sa sika wo waste mu lodi waste ba wo dia lodi uwi achechire o jana se untimi mpaja chechire faculty skills segregation na me kan kura brofo me kan bebereberi nyina achechire ne se ewura na waye wo fie no ye wo paper wom eden a wo paper wura eden a wo rubber eden a wo plastics nti India for no dia dane subject say wo ye wura ni nyina saa afei hyase se uyi na we yi rubber de egu ha we yi we de egu ha we de egu ha nti uyi ni nyina egu ho no mu wia we no ma kire wo se we ye betimi aye de aye we ye betimi de aye we ye betimi de aye we e no ma hye da bi company a o ma fa ma adwuma mu omo de omo anya bre a omo ka bola ni nyina bom no sa nkrofo na kwa akofa e ne ya fa nkrofo a omo adwuma omo ya ne se omo separate ti se bi omo yi rubber no ndom de egu ha eno keke no a o ye no na katua echen wa address ya betena condition mu ha no mo a o ye adwuma adwara akopim obi for example nipa we won na say osani mumu 1000 cedis na say 100 cedis a o enkano ke say enhye no ha no but ya no say no I say omo obuyan asa abra wusu oh o de bentoa hyew ba bi ene wa mia makoni nsra wa yi o kam so asa power pantan mami you say ne bako you feel na ne bako bo no na ne ba dubai I say eh one cruise that na na mu ye ne say I say oh mabo ka je ne ba no I say oh mabo na o patch I say me say mabo no on tiasie nya me say o mabo yo finish so ye wie kura bo na kokko no mabo no on tiasie onimu mfaso e wo bo no okobo ne so e ara wo samu ye betena ha no mu akasa abo ya na wasa bresu won say senka adwuma wo kro nim ebi abukom arena wo no wo traba wani ma won say o masisa wait for ni bi won ma cars no mkokoto sa e ball ya si ha no mu be keka ko ayi bosumi ni me o yare nko a na ball no asi ya keka ko bosumi ni zoom line of me fai so ntimi kra v8 via brochire bi ba no dem jo mu nim sabe o nim say your machines were brochire obetimi dey say o nim obi eya mi tifi so ntimi kra v8 ya body ndin via brochire ba o mu nim pa dem triko eya mi tifi a mi bisa efene se me won say nti president ene ne vice ene e bia ministers ene omo kita authority say Ghana no omu nim say Ghana obi ye adwuma etua no 2 million omu nim say etua bi no 100 cedis omu nim say omu nim say 2 million enano na tema central MP omu nim na so nim say ko na bonti won me say enano na tema central MP bro I'm friends I voice so bibi sa enana oka say one day no yes say obetena ni fie na wama omo afrefre oye no ayi friend saying randomly o ho no mo a o se mo frɛ boy we mame ohu a o se mo frɛ we mame like sa no ye no
ɛna from na no obi sa o me say where we school asema we university ɛne ne credentials ne bibia o de buy wo hwɛ mu a dito nice one ɛna obi sa ne say o yɛ adwuma wɔ he na ɔkan ɛna obi sa ne say ye tua wo sɛn ɛna ɔsɛ wo ye tua ne 700 cedis university ɔsɛ an enti ɔte he ɛna ɔkyerɛ yɛ ɛhɔ na ɔte na yɛ abusua fie ana sɛ ɔsɛ ɔrente ne sɛn ɛna ɔsɛ a month na ɔmo de gye no 250 Ghana cedis enti hwɛ obi a ne salary ɛyɛ 700 cedis otua ɛdan ka a month 250 Ghana cedis ɛna MP ni bi sɛ enti woyɛ dɛn na wo survive asɛm a branch nka sɛ ɛna mede na mo ha yi no bɛyɛ so odumi no madro that's the reason why be say omu nim say yetue bi MP ni say he was shocked say ɔse no wani mu da say onim the question na me bisa no ɔse no wani mu da say nkrofo Ghana ha ebi ye university graduates omo ge 700 Ghana cedis obi me bisa that question say do they really know omu nim me hu say omu nim bebre no anim tax ni sa ne man na edada ni o ma so ne se na roll fire no I'm sure say I'm some one feel say obi age 10,000 in each but how can obi age 700 Ghana cedis ebe survive obi say baby a oti any baby na djuma wo obi say no oti no o lot of fair say udidi then na udi ni say obi say ni nyina odi na how many times odi 3 times odi 2 you see what saying 001 formation is 001 na edan no kra so 1 year pa say this Ghana answer because obeka just for 2 years bra until 250 cedis 2 years no be say obeka bo besia kra be so o say obi say no na afeye na homeche no say hwe jawa adwuma no me no be ya adwuma wate o de eyo no absa brantie no e do nyame adom aso but what about omo nso so enhia obi sa on the so 700 obi on bonya bi ye on no 700 obi kura so te on 200 bonya bi nye na 700 series na ye kan nya sabo so me no so ya na kura na wonsa kan ai wosan ko wura abosomi ba ko nim ansana nti abeba no no wo kura wosan de ka gu hɔ a onsa so 700 ma san de kwa kutia ka obi osingwa betis kadira I don't know if sodi a eba so was adi meti se mre bi I think say na former president so John Dramani Mahama so far helmet e far moto e de ko far krum hwe se na krum city but me e jom say odan anum de mimpia najo too much so mi nim se na odan anum city but omo te ben e fe se president bi a president fie wo omo te ben krum no omo fa ka enfa kaswa nkonko pie mu e wo kantamanto anajo na mo hwe baby ankofo da any nkofo living affordable houses was there some musimo omo hwe nkofo living mu baby ankofo da omo sibiem omo guso omo si but omo si de ma omo ho maybe omo fa ho omo say affordable housing but wo tie wu sika ntimi nto mi sika ntimi skafo na and say affordable housing ti omo si ana omo asan atonton dan da twan kontoma de fa etiko ba shi enum dada sa 7 December be so na na kran fancy baby asasi mu sika ntie da he kra metimi ato mutimi to nsuo ni mo atisi nsuo na pamu nsuo ni nyina ne nkrofo ye ne hayi na abe hawa ma pamu nsuo ni nyina na wo hia ni o dan ya wasiesi baby kikira na fa so na ku obende eti omo no they don't think about us o omo nwi yen oba da dwe ho cause ono nim se ara ho se mo onam no nim se bia bosum ni so a oje 20,000 nti o da dwe ho omo mre nti ni tire ba ko paya ono ko koto na bi sa taxi driver ni se onso tire ba ko paya da no taxi driver ye tire e fe taxi mu se me time nu na paya bom na bosum ni o ye tie se na ye de ye nka omo de ehia fo sika so na hwe omo ana ehon na na me menti ase wu na wu ni sika taxi driver na why says na okose ni says ndema na master ni taxi ni bi na omo ti na odru eyo so ala nkofu agye 10 ba so omo ye ne nam fufuo mpa 10 no twam ojo mama abu agra omo ye omo nam fufuo omo ye omo nam fufuo but drivers omo bro drivers omo prep the issue is omo sika na de hwe Ghana ni aye kan ni nyina ne yenka se bia yenka se aban empaki sika ma hwe obi botom but the aye kan ni nyina ne se oma environment no enye conducive enough oma environment no nye good to live it is ade eche nkra no wani age because unim say anye bia no ubehunu sika anim so we hu sika anim company A ubehunu sika anim company B ukwa brucha that is how e bi no ye no
yɛn namfofoɔ mmeranteɛ nkwalaa nketenkete ebi mu kora yɛnyinyi kyɛn wɔn ɔmo nyinaa kɔ abɛkyɛ sisi a wobisa so I'm driving ɛne baako aboso baako bɛhwɛ no bi mu no asesa one ne kasa say wait I'm driving we no na Ghana how we sika betimi atoka but ọma your system ni in a way a system ni tisanka so bi ka to say buruchi omu tua to oboa omu tua to ma wuhu ni say watua to but to na omu tua no omu san de ewura system no mu nti adwuma na wo ye no ho to nti adwuma na wo ye no ho to uni sika da ho but ya oma your system ni in a way so ho to I read about a friend say EPL English Premier League I can't want to see me. Na obi nka metimi de akire o. Say just a single team. Me fan say bia na ka oba han ma e bia Asante Kotoko Boboko no. O de hwe nkofo mo ha nyina hin. O mo ase ha nyina. O nkofo mo che wonam chon ngiti no. We a single team ne dipa e bia players best 35 pe. But over 300 and 500 nipa no mo ye adwuma with the club no nti say aside players na omo na mo bobo ma obi aba ba hwe na omo A2S kana aside a source of employment at the amount of 500 to 700 omo nyina ye adwuma one football club no omo to tax the man by no so when I'm reading something about EPO how I don't know mo survive because sometimes you have no backlist sponsor EPO headline sponsor it will no catch say omo ho aso omo ho hwe and you know omo pay back sponsorship ni bio so omo yi back omo no be catch sponsors for no say ye hwe ne ye na ye nsa so ye ho so na ya sorry one day ye say obi am fa advert ma ye okay oh that mean say omo dey na different from ye dey no oh say some na make say no bia yes omo so sorry one day no omo say ye ni backlist inti say their backlist be bia ehia mo no ye WPL no maybe a man de no in this headline sponsor na mo de bre mema no Chelsea money Manchester money de no mo fan call man ho e man no so yo Chelsea wo ho ye Manchester ho no ma omo ball league ni bi but ye de ye hwe income eba any team ru acha ensaka any mfaso enya free league ni so a ye okay ye hia any headline sponsor bia ne be hia aye sa sponsors nketenkete na e bia omo sponsor clubs no adenti no mo so mu hia sa sponsors no omo say now say nipa me di omo picture actually we this is idea so mu ye ni say always every month bia na say every season bia no e bia ye ko season we you say bia ye ko 9 months no e na e di ball league no omo month sa 9 months no mo tu aka no 9 months mo tu aka no usika na say o ka say wudi a e bia 3 months na say wanya adwuma bia be say in that 3 months mu so omo ntwen ma 4th month emba meto so ama ho akwa kire so what is that point na say yes e be kan ma and sankofu we ina no obi e betimi aba say sankofu we ina omo tax ayet o no e huge but no me ni pay yen ya haye ya ntimi nye yi on Ghana na say yempata me Ghana na me kan oh ye betimi aye ma na bro so kwa nta eden na ye hawo eden ya bro tell them say me hu no because who say to me craft vineyard be twi keke e wa ha na who say e kra na anu yi kra no parliament wo ahomegye mu omo recess but ye frɛ wo mo say ye koje bosia mo mra magi ntum ye awurade ayi mo nto aso what I say na say ane de mutu koje ye koje bosia ye koje bosia nti ba bi obi a obi a wo mra na ye magi ntum sampa parliament ama ye kwan ye koje bosia bosia ye besan tuya na koko mwana masi koko ifaso so tam e wo kuruma mwana mbeka ere nim ska wo bebrebe ye boa Ghana ba koko zizi bia bedu a se ye kobo besia de abeto koko na ogo besia abeto koko zede yenya Ghanaian league jam se nyame de besia na soa en so nte ye no je obia nim dia ne se ye kwaje bosia de akire wo bia sore ya besia era kwaje besia na ba papa o kwaje besia na hu IMF zo debe never mu ko buy sa ska e and I'm say ba oh half crab ba Ghana be mere Ghana go fi na ye din mo ka abato afepa we nim say ya domi o man no afi e beto aba pa e die benyu afi e beto aba why anka bi anka ye beto aba pa anka wo senka mo system no system ne ba fo me dia me ntia se mo say o mo system ne ba fo ma e bi ani pa de tu anka 700 cedis
and I say 500 200 300 400 but the 400 no nya no obetumi dia okaso koto mo a ebi e mo no ketwa no one bag na be say 25 cedis 20 cedis obetumi ato what I say and I say bi o the 100 cedis ko edwoma obetumi adugya akra be le abedidi ne large bill e ofem water bill ofem ntino ne 700 and 500 no obeye tete abenya 50 cedis bi ade atu baby but we no 700 cedis na wonya no and sorry chese wo dwen ho a wonti bills large bill nko amaje scan half na water bill so aje na fi asa eti Ghana ni koda na ade che na awere saa na wode bill no so anya bia ntua nkrofo be gina akure na mo twom ba mo dum no bia mo nka hwentiro bia ba ro be gina se ni ba na nyi scan bia na wotwom ya o parliament ni kro mo de ka awere ho sem ba aye serious o asem na ye kan sa aye serious o owi enu ti no won aye so serious enu ti no di pa ba de kra na wanya so de tie ni oba be kai obi nso tumi bia adwuma kakra so ama no ho nto no oh taxes ne hwan ne niam bebrebe tam ni a frustrate wa je say ya system no say Ghana ha no omo ma system na yet say bonsam agent ona wo say oh me person me di me business ne fanya me kwan so say den wo boa is either obey illegal connection ana obey invade tax ana e ka be mene ho and then they will kick you out from the system and sa dey you 75 ya na etwa me nso mu say for example aban ma ya eti agina ya wo fi agina aban ma ya juma wa bi obi adwim wa to ne sem kakra akoto ne transmitter be to ne mic abesi ato ne console say oh this is what I want to do ade no omu I say as go do mu yi na free Ghana Premier League no ade on creative bi obi creative dia ma obi ama ne se ekona no ama no te wo employment na se odi mu ankofo no so a then tax number wonti me ntwa na e ka mene ho na isi jide ka ho wata be wom na ye gu business na ye gu nti se ne yes as odi say odi no kwa odi na wo ne wo issue a na djuma e fo no wa mo ya djuma no to bank se mo gu ni because o me ye na ma ya na foforo bi say odi mo say papa kwesi ndumi na mo ne wo issue a etini workers no so mu no mu nyina wo because na me nim crofom wo odan kwanta o awu ya djuma ha itom ka won odan kwanta ka ye djuma decisions bi Ghana ha wo dwen ho awon ase undwen o ye djuma o bank na wo creative nti me na wagu me tu bank ni mu na nipa no okofie no okoya de yin anka me bi dem hunu se bi obakro no so abeti na atum mo adwuma do na makọ school akọchire na munnim kwan ya se ibituma banking system na ma de na tumi akoyi no na ka obekire mo se de omo nye no a enkonkofo ha ma egu no kra no Jeffrey ni nsem yes you have that right obetumi a Jeffrey ni nsem na wo hwe ne employment force a wo soro saa no papa kwesi ndum nso de no na ye mrantie ne mabawa o mrantie mabawa mo munya adwuma nya na ye ka o masem no kurasi na banks ne wo obi a university not fie wa fa no o ye adwuma o ma no 100 series kura na at least e ye chance o ti fie a o nya hwe me wa naka momo ahoden na mudi gu no naka mudi say ni bia no agiade no so okay ade no ya doctor cancel obi se menka because show ugu ni nyina chi no wasan akobie bank bia mi chi kokwa edi ne ma show ugu banks ni nyina no wasan keka bom consolidated ede ne eno na nya bank so eno no edwin fan comfort ze de anka na de no kakra nkra be fa na ebi wo uyi akra ni kuma ze ebi wo ada offense ebi oda ha menya so se ebi wa ha oda sani ni single person ehunu sebi ehunu nyansa se bibie duru nkwanta wotwe bie bank duru oda nkwanta o oda nkwanta ba wo ba wi asa tititi commercial bank me say kokrom ba GN bank yo ye no in a way say afi no obi a access to ka wo so aban no ban na wo so se wo organ na wo so bie bank ni bi no na adwuma apase obi no bie na bie du akura mo ba mo dum bie hwe Ghana fo adwuma e wo wi ase na ye obeko police obeko nursing obeko teacher training obeko soldier obeko immigration obra nya bo na nka na kwa mu ba bibie yi ngagu kwa se da form na ko agu so obra nya bo na ade ba ko pa ha yen ni se na immigration ni so ko bi asam ko fam ko si Ghana de pese mi kumya na do so ntu de sa bank se ye gbogbo mudin any banks are now o ma jintin wo Ghana o de Tracy na ko hwe wona nti se hey papa we yo guru MPP mu ne bank ni e we yo guru NDC mu ne bank ni e odo na bank no o manage
bank no we na after the omo dey politics cry in a way say you say wo bank rura no ye NDC ni a ni e go bank no there's a unyiska emva moa ma me am fancy ameto bombo ano fe na ajikum erade hu ye mobo na oma yen openi ese nyankopon be shake Ghana nim ala say hu sa no wache because nyame de onimo bia trim nyame de onimo bia trim shake him so shake him na kwa de man ba kwa asem o kan say nke o mefa ye nyina akora mfa nye manure fertilizer na wo fe miam so the Nyankopon no betumi de caterpillar ne bulldozers no na excavator na free soro de abesisie nyina so ya nyina so na de ya fertilizer biam no e de amancrofo foforo a o mo beba ba nyame am sheki mu dia amansa say ya say ni say ade e ko be nguma ba nimfa ko be nimfa ba be ngumi ya mu na adwuma ba ko no o di yan agro sa concept ade dia ne oh Engofo ba ku yiye wo map o because den ya ba ton ye de be ma won ono nso so ba petre by 4 years time okujo tabra ko nyamo no mo ho o hini ja no 2016 mo na brofo no ochro mo se ya bro se se ya omo na mo Nyankopon brofo no ochro ja no omo san ba biem de se kwa de ewura mahama kwa de ochen Dylan Tevanda boy one va blasters oba he ye bisa budget ayarga mahama yi mahama ayarga oya sports minister budget yo mde kwa ne friend bisa na o ka kire Ghana for say on kire budget ye de ko ye ne nkire no Mustafa nso aba no so nkire enya mo so say esa kwa mo so zamre bi ma ene omo adane asoro abofo yeah we are just weak so Nyankopon wana ko be shake him na some kwa na away we give these people power no we are weak sa ho me sa ne ya na mo kan ba me dwen hu an no so me ti ase sa de no foforo bia 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 mti na mo so tomo no enya sa foforo bia ni ba bia bia adu time Nigeria Buhari se wan na onye efense we now sa abrante oba foforo ya eno ne ya na ma mi di sa aye ni mo hwan e yo na nam Ghana he sa abrante oba foforo se ento oba mani am friend is saying se check down se hwan ena ma mi di ne ho wa mare ento oba ma ti ase ma ko so oba obeyi epo afin kran de akoguma se ti ase okwe hu do agro na ni so aso ya celebrate bi aso bi agro se oye concert o se obetimi ayepo Kumasi enu nya de Ghana by this time how are you obeyi profit kran ko to Kumasi de ko Senegal Kumasi for no mu hia chairman that is not your priorities only stay near me here Ghana for agro na ni so enu me de bia na sam ye me ya be kan se man to go for team na to abama na ye hu se ye do Fai oko Senegal krache no a 40 hwan years na o matwa ba mano no enya ne we ye no ye yo ko we sa brand kuma obia oba na nkofo di na chi ba o but started za concert na ma say obia fan serious o prove say yes afi opposition party na e wo Senegal ho no o mo ne form alliance e na ma ni win ye but wo NDC ni MPP fo boy ye mo mudi ye ho agoro ka brand wo you tia wo yi unso yi wani mu a wo se wo ba akasa abre wo present messages me ba constitution no ne ye kan ye bre nyina constitution so onim de ntia yesa ono so mreda ara se onya obrefo no bio enti won tia ene ye case no ono ye ntem ko so ore kitu bi so kitu ya dem ko bre na because school ha sango fo no bi de se ya no be ka kire o be ka so de po be kokuma se ba se unya obi a wa bre ni bia wa bre no so kwa bre nya chance ni bia ko duru suro se ya rebe no wa bre pan abeti ni banks o pa kwasi de na ko be ya de o pa kwasi ba wa mia no na me achire kra me hu lete bia o bre da se wa ngo na achire me hu lete bia me hu leta just say politicians no me ni ha bi no mu o because me hu lete bi lete na me hu ye no o mo chiro lete ne de ma papa kwasi say ono no di kan chiro kokoma wo mo say obre sikasemu obre but ohia moa de afiri wo mo ho ohia kwankere say de wo kan e de afiri wo mo ho say omo ma na kwankere moa na unse first na first national bank na ka omo nte ne so na ka wo de say enye savings and loans kra no a na owon krofo na wontimi sustain won e na bank fo no so chiro de man no say okay ne offer no oma grant e de ama no and into omo man date says a date no I think so ombesa atwra ma no so omra date na nso te ye say ya gu bank no simple keke
obia ntumi nka bibia ntro obia no obia nso nka hwe yaguno obia tefi enti sankofana no musika akem no omo da won ayi mo fa kakra nso so kakra bi ye de so ama asida kese en confirm Jubilee Hospital o ma so ye na sen ama ye de agudie mu nsem na eba dan na me ka che so hododo o pa asabe ma sa yare ma yare wa nyina tu ayira de no ane Jubilee Hospital outpatient service na eye adwuma 24/7 inpatient service na enso aba laboratory ho pharmacy no ebi ho antenatal care postnatal care afei theater maternity nyina no ebi eye Jubilee Hospital afei cancer unit na aba ebi scan na pese otwa so be pm Jubilee Hospital na afei yembo a wani na ohwa dia ohu yo eye clinic ho infidi ahyemu ma oni yare nyina no ye de besa atuase one time media ma osen ene kaka etete wo pese 2% o hye osen a ni nyina no Jubilee Hospital na okọ na afei ahwe abo na bibia nso akọ kama ide ma diabetes and hypertension for no so ye da fere no pa bia no nchechire enso ekoso edimamo canteen wo ho intino ene upedua na pomdi wom atwa didi a ni nyina Jubilee Hospital ye canteen no obana insurance ukita bia ye beje na yahwe o odan abuabu road ya so Amantra bridge ne so honum na ohwe achi akwanya obohu yen 0244575799 0244575799 ana 0241784645 na one Jubilee Hospital enso edi enkomo na bibia kokama edi amao Maul Fruitus Ventures enso aba yeno yaban yedi excavators na ehan bulldozers na fe loaders na ese we machines edi construction na fe efuma gudie tu no nyina ubepiem Maul Fruitus Ventures a yema bi na wa high na bibia nso akoye edi amao found baby adi machine ekon ye low bed one ma yedi excavator yedi bulldozer yedi loaders no enso ene ebesi so edi amao na fe bibia adi kobi oda kwakoye wadwuma na asundwe enso abafi eno ntino contractors awodo a mu yusu machines akese enso edi ye adwuma no mbo piem Maul Fruitus Ventures na fe yembo machines ni bi na fe kodi dwuma na bibia nso enkoye emfa emao enye no nko a ebia onso no upe eye nkunya anase canopies mattress enso ahai edi aye programmer ni nyana Maul Fruitus Ventures enso Maul bi ahai na bibia nso akoye edi amao eno so bibia wo bia na de nyama gukam koja free a yenju teku empo ene ajo dama achim soabe na afi achim bwanchi usu echi akwan hodom na obohu yen jinchiremu a esimidie na ene onimpanipa no ending komo ewo 05414708570 05414708570 ana 0200787889 0200787889 na one Maul Fruitus Ventures enso edi enkomo na bibia kokama edi amao afei Festus Enterprise enso sebra se nei office bi na ubie suku na ubie asori na ubie na open decoder enso edi esim upe TV edi esima se Festus akachipe na ese oko decoder na brand bia ni type bia bi obonye bi ato Festus Enterprise akachi TV no so no inches bia na afi brand bia bi ni nyina no ebi enso awaye Festus Enterprise ebia upe TV wall mount decoder sans na ato yusu a Festus se odibi aba remote control TV dia na fi decoder dia no ni nyina no ebi enso available awaye Festus Enterprise AC ebi ho horsepower biabi ebi aba sell per 1.5 na afeni na chini nyina no nya no obonya bi ato awaye Festus Enterprise eneyi ebia AC anasa satellite no obi abbe fixe edi amount fort aba ho yesifa fort ne bra ode be dan ne be sese fort ne edi mawa onsan enhia sa fort ne ebiu from Mr Festus 0244 515849 0244-515849 and 0269-305-785 0269-305-785 now on Mr Festus enso edi enkomo chumasi sport ne ne bon hwanim yesan ebe shelf station no ewo achim odanwuma ko ebi kan no maso ase na no pai edi agudie mu nsem ehia. Yes, sir, na no pensa se Every Ghana Premier League so ye na twere ma de 30 enso eto Jordan Roma games out no say NSC ekowie Nations FC Eternal boy kan bako Macarons entumi anti Academy Dabraka Brekum Chelsea Eternal omo she Academy no Kumase Asante Rokwati Academy bako Legon Cities omo Eternal eshemienu Great Olympics Academy bako Beche United Eternal omo boy Academy Sama Carolina United enso etimu bako Dreams FC Eternal
ama Hearts of Lions ekwachi omo ebo ne kan mienu a omo tie kan mu eye baako Heart of Folk endo so tena fie ama Aduana Stars kwachi omo ebo ne kan baako a omo antumi ante mediama etem fie ebo ekano baako ama RTU enso entumi ante ekano enso atamana tena fie ebo ekano 9 ama Boboku afen bibia no Go Stars entumi ante ekano ma dabraka Samates etena fie amo bo ekano miensa ama Bofa kwata no enso entumi ante ekano ma de 30 table no say ene esitie Samates egusu di kan 55 point Nations etosumie no 48 point Boboku a ye feno Aduana amo etosumie sa 46 point ena fe mediama enso etosu 9 ekuta 46 point na Aseono Great Olympics etoso edunsia ekuta 33 point Bofa kwata no etoso edunson ekuta 33 point and afi Atu Twatwa almost ekuta 28 point. Afei Access Bank Division 1 League no match day 27 aka 3 round of games per na afei ye the Access Bank Division 1 League no enso aban ewie ye zone 3 no say na results no enso PF mu eba ye ehase fiada no Accra Athletic omo etna se omo ne akache All Stars de Bonia goal anto obi atene mo afei Saturday no Golden Cake ehye miensa ama Kings Palace entim ante Kofrodia Sempefi ehye bako Ankleti United entim ante Nania ehye mienu Oko United enso ante enra yade games miensa ena ba so Ho United etna se ama Atram Divisa kochini twane kanu mienu a Ho United ete kanu bako na God ehye mienu susubobi enso entim ante kano Vision enso etna se omoche Achimda Kotokurias ebo ekanu miensa ama Kotokurias ete kanu mienu ene one game ena eba so Still Believe etna se na oni Home Stars enso ed aboni se Still Believe elusu ni game we ya na se nya de betimi survive or call back to Air Division A2 na table no top 4 no dia echo enie Vision FC Edinkan or 52 points na tosu no Atram Divisa or 46 miensa Ho United or 45 na God etosu 9 or 44 last three no Kotokurias at 14th or 30 points Subribi at 15th or 25 na Still Believe Chatwa or 21 points. Yendeni enremu awana no ada give to ga awase brekuma dani remu a na se brekum tiase abo kan mienu makumase asante roko enso ete kan ma kuno after the game na head coach no enso ne kuma aka enso di japa ya fan postpone na te ogum komo enso odija ya se game ni de omobo ni ye papa na enso omo chances na hodo mu nyan no eno ana matumi amfanto atena ema ekwanam so a nkuguo anase Boboku afan brekum tiase for eche omobo kan mienu a ema moti ekanim bako. We played well. We had our chances in the first half that we could have gone up by 3 goals or even more. But then we couldn't take our chances. And then they came back. And then they got our penalty. And then the second goal. We created some few decent chances that we could have taken our chances. But I think Zeze's injury was a big blow to us because he's played in that position for some time now. He's gotten the experience. He's gotten the composure. But then because he had to go out, we had to do a forced tactical substitution. And which I think we're able to keep the tempo. But then somewhere along the line, we couldn't maintain it. But then I think when Baba came there, he did well. Nicolas Mensah, when he also came to his position, he also did well. So to me, even though Zeze went out, those who came in, as far as our tactical orientation was concerned, they did well. We ayen command say Boboku afan Kumase asante ko head coach Prosper na te ogum enso edi eja no we na fe Samuel Boadu wano so coach Edma Brekum Chelsea Boboku no enkunimdie no eko Edma no o se woni na ni agiye papa say anano ada game mo ni Kumase asante ko boy no ani je no akoro se na ni je no enchese bi akotokwa wa hye ne keke na mom oda na ni chie mo Brekum Chelsea no o how ne amane na mu a na se eniama ko yedima no eno ana mo no papa fa Samuel Boadu no na ni agiye papa. Yeah, I would like to say that because it is not easy. As you compare what I've went through since I came here and winning the Kotoko, I know it's a plus and I'm really, really happy for that. This is what I was expecting. But we thank God for this winning and I'll thank the players as well because they comport themselves and they fought for this win. So I'll give thanks to the players and the supporters as well. Now, I knew definitely that I'll come back. I know that I'll come back because I know myself, me and Kotoko and the players as well. So we know that definitely at the end of the 90 minutes, yeah, we're going to take the win. So you know that definitely be a koye papa at the moment where you coach your fan some of Bodu come and now the Ajana game no man of the match echo my branch fan Hubert Jan on so no come akodi jaye or so dani Roma no mo brekum Chelsea de omunim pefe se kunimde no betumi akọ and so at the moment against Kumasi Santoro kono now ma wiata so pare so betumi edin kuno na abo mo a kunimde no akọ ma brekum Chelsea Bobogun.
Because a game, first half and I start here, now pressure a crowd. Until first go in the buy, and your Cassachre will say, I'll say my pressure and calling one more, send a baby to Maticano. It's only my equalizer. Because the first go in the buy, now motivate here. I will game, now motivate here. I don't know my team conquer the second goal. Because a born idea, name him said they are. I was saying, to win it, because I had they are near very game. Wey enso ayen komanda sa Brent Fani Hubert Jano no enenya man of the match sina kan adema brekum Chelsea bobo konu komo enam de ejawo Accra hearts of folk never say die until the bones are rotten almost na fie Accra Sports Stadium amune Aduana Stars Eddie Boni na obi a hwede ni say yanom akolusu de na komso betimi menu na fe table no omanfra ba top e bi so mode we ni atani ata we be yiwe ya na we so be yiwe na enu a game ekoni yiwe ya na Aduana Stars etime too far from Ayedoma abepiem Nkran ashe kanu bakwa Boboko fan heart of folk and so entimi anti after the game head coach Edema Boboko wondin ede Accra to folk Abubakar Watara echema was say enra na a bad football and an team no boy no motivation disastrous disappointed in a nay ono why was say key players someone to folk no ye nothing omunyo bia na say players someone to folk no em say obia sankwas onim at the current AC ya enra sanku go no and so akwadema Boboko wondin ede Accra to folk also adwen one on Chelsea or Chelsea so ondwen ho and there how to folk about good game or china na aye bad or say a number game without a single shot echo a keeper no so also only how to folk players no will be can and in that the enemy. We are playing badly. We don't have any motivation today. I don't understand what happened. Very disaster. Disappointed completely. The key players who come out for nothing. All the plans are down. Very difficult. But these boys, I can't understand them. Today you are good, tomorrow you are bad. I don't understand what happened. I don't have anything to say. Very bad game. We played 90 minutes without any shoot on the goalkeeper. To be serious, I'm not happy. The players, it disappointed me today. Very disappointed. Look at all these people. No, I can't say which player play well today. No. We are taking all the photos. I'll deal with them. I don't leave them. Because I can't accept all these things. Just in 10 days, you play good game, you come today to play like that. I don't understand. Every time we are in danger. We are in danger. No, we want more. We need more points to escape. We need the point to escape. Every time he does complain for nothing. I can't understand. I don't understand. We Papa friend Abubakar Watara head coach. Edema Boboko wondin de Accra to folk na ono so no ode sentiment eba bonten James en ye course enra ne de na se ono odwen ho on tiase nso ondwen ho na assistant coach Ezudin Adewrahim Tinjani o se ono de a chop no de supporters ne se omo po obi a cho na enra o mankasa de omunim na esi ye a ne emankugo no enso eba ye na onim se players na omo dwen next game omo kotokobebo no ho se din yo ono krampo no odwen ho still na ono so assistant coach no on tiase. What we can say to the supporters is that we are very sorry. We are very so sorry because we are not coming here to lose this game, but it's rather unfortunate. And our guys didn't get their rhythm at all. They didn't play according to the coach instruction as well, because we know Bekunches will be very aggressive. They come very, very aggressive. So we try to keep the ball. When we keep the ball, we know there will be tense, and then they will be very aggressive as well. So that's why we disorganize their position and expose the space. But our boys didn't show up. They didn't come to the party at all. Exactly what they played last week against Bekonches. Because before this game, I don't know if they are thinking about Kotoka game. You can see it. We don't know what is wrong. We don't know. Into way Rahim Tinjani honestly say onim enya esintia enra Boboko fan art to folk and so Eddie Nkugo na no si yepa na head coach and so the ma Aduana Stars ya a champion or say hwe mo na muzu me 7 players kura no mo nka senior players abo no mo nimbo no mo kende na team no ho enu mpo na majo baako a Watara bu ofu ena nka mo kan wo de ena nka mawu o say 7 regular players am ye senior players na Aduana Stars no na so mo ye suspended enu ntino we nkola nke no de mo boy ya o ma she had to folk.
I think they have done very, very well, and they need to continue. We have 4 more games to go, and then they need to continue, because remember, 7 of our players have been suspended, and those playing, they are not our regular players. So you have to prove yourself to show the big men that you can continue with the team. So I believe that's why you see them running, making sure to take anybody they want. And I say a big kudos to them. Our next game is against Nations, and Nation is second on the log. I think we have to do everything possible to take them so that we can be second on the log. So let's see how it goes. But I would say very big kudos to the playing body, the technical team, and all the people, all the supporters who support us, and making sure that we're having the day today. We are champion head coach Adwuma-Adwuma Stars. And then in Remo and so account Champions League no Dani and Remo the Central final no first league etoja Esperance etna fie Emma Sama to me and Shebi El Ali and so and to me and Shebi Nyankopa Adwuma second leg no ebetoja on the 25th of May 2024 and as a game no etoja CAF Confederation Cup no and then they abo ewie Zamalek Endra amo chi bekani for bonekano bako a amo and to me and first leg no bekani ehye no Emma Zamalek ehye bako and on aggregate 2-2 no aboa ama Zamalek for enso aje CAF Confederation Cup no e dey see omo La Liga Santander match day 37 Araves etna se African kanin bako etafiantimi ante Bilbao 2 Sevilla 0 Atletico Madrid 1 Osasuna 4 Barca miensa Rayo Vallecano enso entimi ante Betis 0 Real Sociedad 2 Cadiz enso anshebi Las Palmas anshebi Granada bako Celta Vigo mieno Real Mallorca 2 Armenia 2 Valencia 1 Girona 3 Sansuna Villarreal and Madrid 4-4 Odani Remo of French League and Raya Boligino and so we lay etna fie Amoboy Canaba Marcel Eshemiano Lens Eshemiano Montpellier and so Eshemiano Leo Matopo etna fie Eshemiano Nice and so Eshemiano Laurent Etumbre Eboycano Num Emma Clement Font for Antimia Timada Braca Leon Eshemiano Emma Strugback Etiacanaba Met Anshebi Paris Saint-Germain Ebomo Ecano Emianoa Ama to be Antimada Braca Monaco etna fie Amoboycano and 9 Emma 90s and so Antimi Ante Rems Eshemiano Rennes Etiacanaba Tulu etna fie Emma Brest Equachon Bonacamiensa Ama to be Antimada Braca Yabole Guinea Paris Saint-Germain and Aje Ediasium so 76 points and Omunya Monaco Etosumino enya 67 points. German Bundesliga kwata ya wie na results PFM by last days na NA Bayer 04 Leverkusen Eshemiano Osbeck Etikanu bako Dortmund 4 Darmstadt 0 Frankfurt 2 Leipzig 2 Heidenheim 4 Cologne 1 Hoffenheim enso enayema Bayern Munich Etikanu mienu Stuttgart 4 Munchen Gladbach 0 Union Berlin 2 Freiburg 1 Werder Bremen 4 Bochum 1 Wolfsburg bako Mainz 5 Etian Ekanu miensa table no City Yerik Bundesliga na eba na wie no bobo kwa wondi ade Bayer 04 Leverkusen na giye onya 90 point unbeaten na wako Stuttgart etosu mienu enso enya 73 Bayern Munich na betosu miensa enya 72 Leipzig etosu enai enya 64 Dortmund etosu enum enya 63 afe last no Bochum ono da 16 position onya 33 afe FC Cologne da 17th 27 Darmstadt etwa 17 points onyaye. Italia Amade 37 Fiorentina Eshemiano Napoli Eshemiano Lecce Trafie Atlanta Kwashemiano Omo Antimi anti Torino 3 AC Milan 1 Sassuolo Anshebi Cagliari Eshemiano Monza Etnafie Ama Frosinone Koboy Kanabako Amantumi anti Udinese Eshemiano Napoli Enso Eshebako Inter 1 Lazio 1 AS Roma Eshemiano Majano Antumi anti Enenya Kopon Adwuma Salernitana Etnafie One Harrods Verona Ebo na fe Bologna Enso Etnafie and Juve area boni ipi on Enra ne no so eba na wieye o England na last days are dangerous say na aye results no ekokoye Arsenal Eshemienu Everton te kanu bako Brentford enso Eshemienu ama Newcastle eshe 9 Brighton Hove Albion etna Manchester United ekwatinu twane kanu mienu a Brighton entimi ante Burnley mo etna se ama Nottingham Forest etwa kanu mienu a Burnley enso te kanu bako Chelsea 2 Bournemouth enso ete kanu bako Crystal Palace eshe enum ama Aston Villa enso entimi ante kanu Liverpool Eshemienu Vos enso entimi anti Luton Town Eshemienu Fulham Essen and Salford enso etna Tottenham Hotspur okachini twane kanu miensa Sheffield entimi anti Manchester City Eshemiensa ama West Ham ete kanu bako na City League no game no ne PM ni sa Brentford Mohamed Kudus what a goal
bicycle kicking a branch and a kind of 2 attempt with Bianso Koye at the Emano table no say na esi etie Man City on a league no waje 91 points, Arsenal tosumi no 89, Liverpool tosumi ensa 82, Villa etoso a 9 68, Arsenal Spurs etoso enum 66, Chelsea ebetoso ensia omunya 63. Conference League and next season Chelsea and so ebebo last year no the tenye Luton Town at the 18th position 26 points, Burnley at the 19th 24 and a self retreat unya 16 points. On this note, Ejinaso de nesu somne esia na fe captain in the morning and so atwa so amo awia ye besamba na fe our stories are and so etwa no EPL and Bundesliga and no ye de mu nsem nyina and so edi abro Joshua Kwabena Jenny Medin Yosef Fajiru Chenenka Raymond Ashetewura Chani Beni Tomawle Eboye captain in the morning Oboba Fodia Manfo over to you. Adisiye Obuoba ofore amanfo emamo ache Edeba Ahenkan 93.3 FM. My 214 was it? Mechana, hey, Yamahunu, if you may be, I am Crawfordica, I hear you. That I just want you may run your politics. Ghana, Adisiye, Obuoba ofore amanfo emamo ache Edeba Ahenkan 93.3 FM. Mainstream was said, one bait in the brag where we're winning next 4 years. One echo, what we knew was set a record. President ready 98. I was so a gag. What the constituency NDC 10,000 and over. When we are 2.5 Presi blood. Oh, can of brand Presi. Oh, my NDC. Oh, can of brand oh, my MPP. My good, it's a musha. A good day. Hey, so you there?
Next 4 years, you go come again. Politics way, you dey play with them, so you wanna know. Hey, you no go know unless you ask. They're taking fair, like them the shots. I like it. Asuma banda, one penny who has them. Papa for Daniel, waiting on. Okay, my name come. Young fast and confirm the sports team. Joshua Kwabene Janim, Kofi Ejiri, and Yabusianka Yakakahuna, Ben Mauli. Yet almost Sam 7 minutes after 8. Marchini Jumedi Nidin or Fremi or Boba Ofuri Amanfo. Ghana Adisiye Adwuma Ofore Amanfo Emamo Aten Adwuma-Adwuma 93.3 FM. So as usual, everyone called that. Intinya dia bese break bibrisa. Omo eneyo mawoda. We will join them and celebrate with them. I mean, far more on the Enrano and Fanchas here. So let me start with this one. A glorious, happy, belated birthday going out to you, Kutautie Ada. Kutautie Ada. Yesterday was your birthday. Happy, belated birthday going out to you, bro. Live long and prosper. And of course, you have a good one. Wilfred Watson. It was your birthday yesterday. Belated birthday going out to you. Anthony Kofi Inkumdazi. Frederick Otu Mengsan. Ape Robert. Rita Hamsik Jr. Ivan Ewo Austin, Texas. He said Texas. I don't pay. Yesterday was your birthday. Belated birthday going out to you. And then the final one here, Dixon Brown, was your birthday yesterday. Let's jump to those celebrating their birthday today. To start with, here was Joshua Boache. Joshua Boache. It's your birthday today. Bridget Ajiman. Bonso Sosa. Prince Kodia. Sandra Burua. Obapa Janet. Linda Oforiwa. Abrantian Nana Kwame Manuel. Sir Francis Ejeyi. Nana Kwache. Chester Kwache Brown. Chester. Ebi se Kester. Chester Kwache Brown. Ghana Adisiye Adwuma Ofore Amanfo Emamo Aten Adwuma-Adwuma 93.3 FM. So Chester Kwache Brown, happy birthday going out to you. Live long and prosper, and of course do have a good one, and live to be 93.3 and beyond. Chester Kwache Brown. Maybell Amwafoa Owachimansan FM Adwa Anope me mwachiu Emwa wodapanso Eti Adwa Amwafoa Achimansan Ze oya Achimansan Mugabe anase oya Achimansan Saddam Hussein. Hey, Adwa no. Eti na Adwa wo Achimansan FM okenkan kasebo ho ene na woda Mebela Moafoa. Achimansan Saddam Hussein. Achimansan Mugabe. Anope yema wo trinkwa. Eleke Mackenzie. Afi chairman ubetumi. Chairman Daniel Kofi Minta Amoa, aka Chairman Ubetumi. Achim Swedro NDC Constituency Chairman Daniel Kofi Minta Amoa. Ebacho woni mu na anwa frɛ na abona baso. Ene na woda.
So I have the final one. Mama yen in term. Now for yem for that into your bracket into your future in addition woman. Yem fan to us from our glorious happy birthday going out to you. Dr. Kwabena Ufusu Apia Kubi. Dr. Kwabena Ufusu Apia Kubi. Live long and prosper. And of course to be 93 or 3 and beyond. Dr. Kwabena Ufusu Apia Kubi. Uwo Kumase. And an important ain't madaro my messages say nya woman na o ma woda any a celebrate woman afi woda chinti yem fanto aso woda chinti se de kaka cho ne obra kwantu afutu na de sua ewom ye sinkonwa bia no ayede mu amane bo e de ebrew enya wo nko an ya na e ka kire wo ye ka kire wo ne enso ye fa ye de ya ewom osofo Simon Kwekutei anope me mo ache wona wo yire Evelyn Tay Mrs. And Audrey Amua Dinah and Wakotam Edin Kakakasa Adia to no so no so anope manachi the great Oman Dixon Boatin so anope mema wo ache braces man so ono so machiano me wo Ghana Commercial Bank dia maminchia manager and afei Linda Sechi and yabusianka ye nyina ye chechia mu nyina enti aso na mode adane double track ya ekuo wi ba na the following week we mu ma no e wo se munya adwen sachira mo ma kwan ma nyankopon fa ne nsanka makoma na onsesa mo adwen amen me ba to woda chinti e obra kwantu afuti na de sun ewom se na yedi kan ka kire wo no yesi nkonwa ye nyina yedi tutu yan hofo anopa yi brofo kasa mu no ene ya tworo pa o se no act of kindness no matter how small is ever wasted. Spread kindness. No act of kindness, no matter how small, is ever wasted. Spread kindness. And pay oda chinti. And only your bra into your future na disi woman wadaroma. Ye de ho amane bo e de abre wo no. Ye famra yankase yankase mu na ye nchire mu tawuma kwan na dwumadi aka ne nto ato so emfa mawo. Ye say emfa ho ene sene bi adoye na oye no ni so a esua efa se wo ya onye ntumwe wo de aboa obi emfa ho ne adoye a wo ye no adoye na wo ye no emfa ho ne sene bi esua de fa obu ono mo so o minye sika dan ma anka me kire wo se me do pa ye ba mpotem ha ye bi no mo a kire yen wodo eya na nye sika do eya sa niam nketenkete no amoye no eno ne ma ebinom ekoso a enya kukuduro ewo abrabo a omo ebo no emu nti wadoye ewumu anu ama ne 1 cedi ewumu anu ama ne 2 cedi no ewumu anu akekire bibi kakra bi na ade aba no ha mampokua no sa niam na wo ye no ebia be wadwene se na mekra adoye me ye mfaso be na wo so ebia na emprempren dia unhu faso e wo so onyankopon a ono na ohyira nipa enye nipa ne hyira nipa no oboaboa saa wo de wo adoye a wo ye no oboaboa ne nyina no na ebra wo nso so e wo se adoye bi ensa eso mu na eje wo de wo free ohaw ne amane mu no wani na awurade be hye ne ho anuonyam. No act of kindness, no matter how small, is never wasted or ever wasted. Spread kindness. No act of kindness, no matter how small, is ever wasted. Spread kindness. Oda chinti anopai de de bre wo no no. Into wo ya doye na ma di kan ka kire wo no. Enka se na we kura me yemfaso be na menya. Ubenya me dofo. Ubenya kakra ebia emma mprempren but 2 3 4 years to come ebi kwa na nya wo bresumpo ena eho aseda ne beba ebia na ye wo mabi bekwa kopio baabi yebeti aka se ye fra wo sen also ye fra me opokua Elizabeth opokua enye maami pokua abo maami an ochinchinam wo yi konti hine okay o maami a o maami ye me papa bi o maami papa nti wonso meye wo papa
o papa adoye bi a woye minti won so meye wadoye. Listen to me. Nia o ye nen kakra sa no. O man crofo ba bi da ebu ho no mu an wo da wase na ebi mu so de adapa na e da wase ebi mu de bonia ye na e da wase no ja wo mo jai wo de ye wo de no omo ebe kai wo fine omo an kai wo no akwa te se udi ade na e da nya nyina na be fifiri pepepe koso adua na no matter how small sa adoye no etie no is not going to be wasted. Enunti anopai ye koso asra wo say adoye enyaye enam ne obi aye nti erade nka ye ho ye da chinti Ghana adisiye Obuoba ofore amanfo emamo ache ediba Ahenkan 93.3 FM. Next 4 years. One echo. Was set a record. President ready 98. I was so a jack. Constituency NDC 10,000 and over. When 2.5 Presi blood. Oh, can of brand Presi. My NDC. Oh, can of brand my MPP. Maba Gudika. It's Musha. A good day. Hey, so you there? Next 4 years, you go come again. Politics way, you then play with them, so you wanna know. Hey, you don't know what next you ask. Papinada, they're taking track like them the shots. I like it. Asuma banda, wapene huasem, wapa kwa Daniel Wedino. Hey, my name come, ya can't be a hey, yeah, one mind, the lad the ready. What's a major, Mahamazi, oh really, major. Consequence NPP 20,000 and over NDC 4.5. It's me about me Emre Fia Hanam na feed the one crat time about Sonny and Fantua from Famania Fee young queen anywhere. So straight Studio B, yeah, call as seven so straight because a brand call. I've been Papa Moko dear. Yamiada Roma, Biaboko, now saying. Yamiado means who you could be Biaboko. Actually, Biaboko. Mommy and Comra. Anapano or trouble upon minute dunk near my telephone in Chimamakwaba. Eba Ahenkan 93.3 FM so. Na the Wakata Udromun Sama, Abe Jason, yes, ye Jana Pay. Ed Babesu money dear Quinso, yet a queer Frakuma studio. And I did the Wakatana Personoba. Ye de Babesumo ye me Kwaku. And Nin Kusi, Buadumene, I dream Panino Kufi Mensa, and the Den Kratanam. The actual Facebook Live, the Becca Biano, DJ Kobiki Adaroma, or the better one announced who do any Eddie Chidi, no one said ye, ya dim funino ever buy. Daily guide, the Bocrata Munsem, and I'm they share the Bocratana Personoso. Yaman penny another danko kufa in the convoy may check, as say how dry ya on the woman nam, or Kobe beer or Quaprobi or could me dear beer, as say how dry ya trotters will be no. And on Andra. And I watch your omkodi Juma small do be was antemantemu. Emu ba ko krampo ye owura John Kuma na yi wom kwa ye nti wom ko ye nyama do be wom awia wom san bankran enura kwantempon na so nkran ene Kuma se kwantempon so bunso empotem wono ena convoy mampeni convoy ba kokonya akwanhia na V8 pa hwe V8 pa se de V8 muapa animu atete pa ya enam so manipa baako afamato nanan wonse do ena ebi nso aprepra pa mampeni mpo de wantumi antoa akwanto no so amfa ka antoa so ye de helicopter ena be fa no tipa ena ye de ne koy no nka ho na mampeni nka ho no the helicopter free Kumasi na be sen okay ti mampeni di helicopter mum na be free Kumasi e be sen nanso wo mon kan ne de wo me prepra ye de wo kwa yar sabia ene de ekeka ho daily guide e bokrata emu nsem eno nanso kraba ko de kraba ko etoy owura John Kuma yi a meka wasem ya no ena Dr. Alhaji Mahmoud Baumia kire se owura John Kuma de na
nyame anim ne kroni na oboa ne pa fiti so ka so be pre franka tubre dibre no owura ne boa ne papa tenu a odi no adanse e wona yi na se na daily guide asan amane biem ene de wabo wo hu amane pa oso ko esikado a ewo atoye mantemu a eho nso emfimfi mantemu se esikado emfimfi mantemu emfimfi mantemu eso bi elzu jansham scandal no I'm so atoye o sa wa atoye mantemu yeah western esikado okay onzi asi jamframa bi akopai nam so manipa mienu ewu ena emu dunan so eprepra pa ehon nsem ne ho mfoni daily guide obokrata no e dia ba no pay abusuafo amde da obokrata wato din say the new crusade guide ena ede toa so amawo na ne nsem ne bi wodo a kwesi adikan ede asomo e wo daily guide nsem ne da danti yen hyeda en hayebre e wo ho na upiem e wo asante mantamu a wo kire se eye ankane osoafo abedechia no hwesika sem dwumadie ntotoye eso na onukro ya so no yemra sibedwani de ma edwoso abato mpesua eso owura John Kuma a onyan ba bi koye no o chese enam so ama tutodo ni ani ntra kukudamfo wonum kopie mu ewo na yiyo na ase a ana wonum kohye yom gya no kwan kama saa so no o chemu se owura buama so o chem se wono so atutu ni ani ntin su koja no ama wono so agani nua bi wa firi mo omu kosun ne kama tie no so nsem de boka tai ede aba ewa ha owie no chem se ekuo bi a petition Ghana man panyini ne nyina ne so omo de nsem bi akwa dan no kire mu se nkrofo bi a wabo omu din so omo nko eye asende bia no omo nkodi dwumadie no omo nsem kaye bi nti wo se man panyini ehwe ne ye pa nti wono ma ye so omo nko court of appeal no emubi ana nkrofo bi de nsem omo nsem akoda mampanyini se ekabe ya wonhwe na se ebetwe omo asan o se ebedwo mu di benefit mu nsem se ebe ya omo de yo enti no mo nsem de bokatai enso ede aba ewo ha Ghana mampanyini abede chire onkro ya Franka Tuni de Mosu Kokoko amanyeko New Patriotic Party owura Dr. Alhaji Muhammad Bawumia anaja enfonyina watwa botim se we akora wa wurowura fiefie mu ani owura fie mu anaja waba bechi aso waka kira door to door campaign no eno an ogusu awoye no na eno na owura portum berima ono ayamrahye bedwani o kire mu se saa de na Bawumia ye no abo andisifo hu papa se edwadifo ho no ma na ogbawura mumu na wo chiachia no wo bam binu mu no otu fia bosi wa ago wani na mampanya bede chiosiminie me ba besrawo wa hwe feelings ne sade beko ento o chese abo andisifo hu pa a chese nya asem keto no nsem da oboka tai enso ede aba ewa ha na owura se Sam Jonah ano no so etu eye won mo makwaji nimdie ewo nwumasua mu awie from say graduate no otu amofo pa chese school no wi a wo se wa otimi hwe na do nkwa hye wonsem yei wa bla bofa hye wonsem na epe bibi ye fama wo ho afen so no wo chese wo so mbọ modene ye pe kwan a empempen yi said your mu ani wiase afa na nyina obi atem se no mama yede no wo so eye adwene ye nimdie na waye no dwene na pe bibi na so fa bra said be ya wa bra bo ene wana montuo no ebekototen enso ede ama woti honsem da oboka tai ede aba ewa ha na o kirese opiem ewo okaikwe nofa ewo enso so eja o se ementimwase bi eboboba enya asem keto ne nyina ne se NDC mrahye bedwani bi project a World Bank for de ba o se wompe nti enwo asem da oboka tai ede aba the new crusading guide amane board nam eno na busuafo pe bi toy na ekenkan tumu nchene Republic President Obokrata munsem enamde to asoma ne bana caption de watwe ne kase pa che so obi ahwe a ongo he ana obi ani boso a onkompa no eye ewudi sem ekoso ewo atoye mantemu enche bia na apiate ejamframa bi ko pa ese dimayawo ko dani kuro no butui ene bi nso asi a womasade ho asem abamadin kan boso na krata wensu echim kwachire kakra na otre se nipa kura oma sa ejamframa ko pai ni na no woma filling station foi company ba ko de premix fuel womo etanka na ekopai ya enam so manipa mienu nso eto nanan mo onse do na wotwe awieye ewo esikado
na yɛsi nipa maako dunsia ɛna hyehye nipa dunsia ɛna hyehye tia reho papa Republic President Bokrata san bo amane biem kyerɛ mu sɛ owura Sam Jonah ɛna ɛka kyerɛ mabunu no sɛ mabunu a ɛba no sɛ nyamea no nukura nie ya ba afi na yesi so ase nkyirima a ɛba no ɔse wan ye di ehwammo papa oma di ehwammo papa di ho asɛm yabɔ no tɔfa ɛda no mu sei mekɔ enwumasua mu mekɔ entroso school ba akɔ di St Peter's Senior High School na esi school we yete no afi apem ahankradionum enson 1957 yesi yete no 1957 wo mu for money mienu ehu assembly hall da nyame adom afi na yesi bi ede ama wo mu kratafa to so nsia ene de ama ne wi ebai presby for panyini pa oda wo ma no Presbyterian moderator ena abo amanyofo ni na kokose so mo manya bo hye na mo hye mo ba mo ntumi nya na mo nya ya on to abo amanyofo kokose campaign ne bo hye ankese yo mo hye a wo mba wo mu ndi so no wo mhwe enyai anomuntu omomfo e wo saa ne ye no ho na Senegal mampani awanya finhia 99 owura faye His Excellency Oba Ghana ebesere mampani na nado sede bia anyonkofa da wo muntam no emu be ye den na ayetawe zanze na bibrem entino bibia na yatumi aye ahwabom eno na mampani na nado emma mampani ofri Senegal hunu se nyamianum nikoni ogidie onumu papa ogidie onumu pa osi enva woni ECOWAS fo ntawantawa bia ekoso wo mu mamu no ogidie wonimu papa Republic President Bokrata ene de amanye ebai gemdi wie kra no eye na wotwe awieye awrawose mesi ye sanse Ghana soafo abede cha no hwe sikasem so onumnyafo dwonkuma ekọ ne nkrachi no endura na wotwe awieye ene abusuan ka de amamre na amane egu akwan mu ekata papa na chikura na no mo chese Frankatunima NPP Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia eni mpenufo twotwo robebre wo party no mu wo mu na ko edweso ekoko ye yie ne kama awo maja owura dwonkuma akiri kra Republic Press Democrata The Chronicle Democrata ni mu amane bo ena mede AP usuo na eye ankane oswafo a na wono ena hwe ahunidie hu dwumadie ne totoye esuo maame Cecilia Brada pa ne kunu ena ekasai o kire mu se wonum ankane eye omumedi omu anomboabo mu wo mu fia omu acha omu ho esanso wi omu no wo chesi siam no kase omu yadefo omu osika setam a chese nya asem ketwa na de ma eye ma Mrs. Brada pa ne kunu beka asem we ni se asem na wa asem dibia enti eye court wo kon ho asetena bia na eja enwa dansidie ene won sankaye gusu a ekokɔso anti papa nsu ntiakire mu a wode ma eye asedi bia no na The Chronicle so ede abai ope mu nkire mu ankasa na no ato The Chronicle na afei watimi enso anyamu enkyerase no defe na wo kyese MPP twotwoduro ne ani ntini ene eye adefo bi omo Ghana ha adwumayefo mu mpanyimfo bi no mo wo mo sotu anamawa ene na wachi ma ye de na nya asem ketua o eye ne nyina so ya atele owura eye Abet Kandapa wono eye osoafo a wo hwe bambo dwumadie ntotoye esuo wo kyese mpanyimfo ambobbo mu din omukogya no ema wono so ne dihie bi agya waka nkyena guo omukokata na chikura ti watwamfonyin bi ede aba enso ewa hanemo Ghana man panyini His Excellency Nana Dankwa Akufo-Addo akura na etu Ghana fo samtwerefo efo na osre wo mo so opomache wa wonum anwese abre bia won beba abontene nsem bi omoka bia no edam tododododododododo na afenso na ne onum amamra yade ye adwuma no eno so ehiem kama na etimi aboa pa enti wono so afutusem eno no dwumadie bia no etodwa ewo enkampuni mantam ase na Ghana mampanyini koya wode afutusem so ekoma eye samtwerefo na wo kyerese sisi amno kase no emra hyebedwafo ene asoafo abede kyire foforo a na Dankwa Akufo-Addo bo omudin no emra hyebedwafo adwomatum omaje omu nyina atum
na ɔse sinka dɔm ketwan pɛ so ɔmo yɛ ɔmo adeɛ no bi yɛmpene nanso ankosi aga ɛna agya the chronicle the bɔkra atande ho asɛm ɛde aba ti sisi adeɛ akyem ɔdamra hyɛ bedwani ɔyɛ deputy minister for ɛyɛ health ɔnyɛ designate no yɛtwam nti si adeɛ yɛagyina tunti ho asɛm the bɔkra atai ɛde aba ɛwɔ hanom the chronicle nsɛm ahodoɔ a wɔde nam ɛno no the Ghanaian publisher the bɔkra atamu nsɛm ɛnam de toa so mensɛm ba ni na no adwen abɔso sisi ntime fa foforo ba ko pɛ yi ne ti ewum ɛyɛ Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ne running mate ya ɔmanfo ahwɛ ni mu a sese running mate no ayɛ huhu ama ukoshi assembly members mienu kura na ho na yɛde no bɔse mi o obi kura tumi de toro sɛ me na yɛba bɛfa me okona bu treasure constituency treasure no de jo na no sɛ hwɛ me na me ko sanza de no omuhu de yɛfa ma no nti obi aya na no so de je ne fans kakra assembly members de je omu fans na organizer de je ne fans women's organizer no so de je ne fans me na yɛbɛfa me o mia enti omanfo ahwɛ ni mu ama ɛyɛ craft no nkrɔfoɔ ɛyɛ af no nkrɔfoɔ nano na Dr. Bawumia ne running mate wan sama mi ken ukọ NPP party no mu a yesi kuo bi ye fe no Blue Queens minim so omunchi free Chelsea dey I don't know yesi ye from NPP Blue Queens ena afi asofo mpanimfo amozami fo mpanimfo ene asumkwa wodo mpanimfo ni na ene ayimfo mpanimfo ni na wom ni na se sa the Blue Queens no ene empenufo ameko mo ase wo mu na so mo pe oba wo mu na support oba se Dr. Bawumia yi oba no yo para no anamaje metata obe ya maunze waye bie kwun saba no yo para no anaje bia je mi je be ya ma no kuchum enti the Blue Queens any clergy womu na say Dr. Bawumia onko for obano the Ghanaian publisher anopay Adeshimama mede the custodian the bokrata no na eba ne nsem no yabrobru ni nyina so foforo ba ko a edamu ene se wo se eye Zoom Lion won mo boa ema agya hunidie ensem ensu gina brane ewo mamia no mu no won mo ensu atimi aboa wo se wo maso eye Youth Employment Agency won mo adehye makoma du nwotwe asene a cheso won mo so eba beboa Zoom Lion fo no se de be ya ahunidie fam enyoma betimi enso akonkan na wo chese we kura ne de omdo makwa kopiem wa yi o Russia se agya dwumadie bi koso nkyekire bi koso omso nkosua no mkwaji nimdie mfamra na omso mfa meboa Ghana fo ntie ho asem na oboka tai enso edi aba ewa ha pe the custodian na ne nsem na aka no pebi ekinkan Supreme newspaper de oboka ta me fa ba ku na afrim odi panyini pon na da lotofoni na no Owura Sami Awuku ono nso Dr. Bawumia campaign team no okan obi papia smo kan se afi 2024 abaye ko tun December mu no NPP be wini a endis for be dwenwa wo montiase sanka ebo sanka football enka wi no be wini no kom be hweva ahwa won be yi slow motion be nkete on be yemu hu kwan afa so a go ne kura bai ento Owura Sami Awuku se enkunum bi omu bedie no NDC bedwe ho a wo montiase da omutumi so fa nko ba bia ntia no ne asema Owura Sami Awuku kan ese ansena ne fani beto bo abo no na ode ne nan ejina so Supreme newspaper anopei nasma mi ya film okay all right inti mame na mase na yem fancy hono from a year Iran say one more president Ibrahim Raisi I think say Iran nya ntie say helicopter no team no ko crash e ma confirm ne dead nti sisi ano ko Iran omo president Ibrahim Raisi o say si oyirai e crash e no oyirai no mo hwe no mu hu e be nte wonka wo hello okay Adam na me just say e crash sa no oyirai na afia mo hwe no mu hu no ni nyina no no quality no na nkrofo ka no ho na omo foreign minister kra kan ndio mampeni no na ewu on
for now the ono ma confirm ne dead and I then I said the owu din ne ebo nti ebi mu ewu aka no ho kra no but ebi mu acha ase etenete no mo nsa de hwe Israel force so ai almost threaten mo nsa hwe Israel force so yes rewurade nyankopon se we no yen economy no adwo nti empese we ba beka na chire na form car accident kwa ho pem na wium hyen empese ba beka na chire ni abeka say Iran president wu ye no kwa na ma fe the economy no agensem kra ye de ntoato ye de wo Ghana ha Iran plane crash we got a helicopter we a helicopter crash helicopter no and he say you sue Russian-Ukrainian war you sue COVID and he say you sue Iranian helicopter crash Turkey a earthquake no crash no so ne see omo de kakra oh okay ona atwudi ko film nti no so e kan economy ni pa but ebi no so kire say we are now reprisal attack aba from Iran for no because unse see ane de untumi nkire say Israel for na ebi omo attack helicopter no ana say omo ankasa na ebi omo twi no omo ehunu so say kokosi sen yo enti interesting times ahead bompa ya avert say say enya any detrimental effect on your domestic economy no eno an empire boy economy ni yare nti bibi eku mu a ehun from afa no ho na ya akofa asem kese aba nti erade hu ye mo boy say Iran force suspect Israel for the next how many more problem bio wonim ento koyo makwa ya say Gaza ne hwan we tuo ba we me de na minim ye Israel ne Gaza Dabi omo ka ho say Gaza for no yomo abusuafo omo ye Iran for no asefo no abia ene bi mo kire say oman bia ni hono mo obesore yetia Israel obedi nkonim ayo nyame man Israel ta no mo ka omo say yo nyame man enti Iranian president Ibrahim ono Ibrahim ni omo spelling Ibrahim EBRAHIM Ibrahim Raisi ena me no ka say enya ade a shake oka atiasefo ho ebiom a wafiri mu enti yenso so ye ka kire Allah se on grant no janatal fadas se fadas nso erade nka no ho onya 63 years ebe she run for pan mama se metimi akai me hauze yi amesua kakra ya o se ina lihal nyabotre ina lilahi wana ilahi rajin aje say ewurade nka no ewurade nka no Quran na ma recite na ewurade nka no na omano janatul fadas until we meet again ewurade nka no ekofobia comparison mo habati munyai sa comparison man crofo yo sa crofo so mo twetwe de ba fom ha but wo twetwe de ba fom ha enye yen na we ne de no onam fom anyway nam soro tahu ba ma munya de mo ye no o hwe message obi dia ba o senka sa abre nke organize party send no say man pay for helicopter there be orono fa car say tire yi omo ya depends on man for helicopter no was statement in no say man pen de no so tika ni mu a chire no ade ne yes no e na omo de military for helicopter no be fa e de ne koye na on tim na o tika mu e di convoy ni mu bia oba accident ne ba sa no e na omo de military for helicopter no e be fa no koye statement in the me kan yes ana statement kan when me say na oka convoy no ho a eba je see number 5 accident ne ba ye no man chere that part no man chere mu sa what can release sa part no
Oman Chiremusa meba. Na tie. Fortunately, the president is safe and unharmed as he traveled to Accra via military aircraft. After 70 years, but so on explanation, man, Chira Horn, Sena Mampany can accident. Fortunately, on a helicopter and be found. Fortunately, no crunch, not Okahumbi. Not Okahumbi, but a bass are normal day helicopter military DNO. I never found. Ever found it in a coy. But Osha can almost say now. V8 pan and I am son. And I see dead and say, Hi, Medding. But I come here question Mampany for no more sorry to be accident is adding. Kufua breast so accident and I won't say coat of arm no. A bueno mono. Can if a pan. The driver and the mania sure say can if a pan. Me mammy you crowd can be. The IG Grammy shows with me. A riding kind of a yummy. We wouldn't you be able to be as soon as I say, Kian crossing an accident. And then inside Jimmy my Kia. I don't know. But I track Nibi. I could see my bass. And I feel that Kias and any tracks no ban a bapa. Sabaku, you can take a show. Never going to be that track now should be a lesson. 67 years. You need dual courage. Accra to Kumasi, they are not President Ibia nye. Area Hosem. We tianye nanka said Manusu Simanzunka ekoye car na yama peninitima ke yene den. And so one so called. Yeah, den saying now ordinary people say omu nyina accident wi. Ana. Yes. Okay, that time is grow we. Well, we also time is grow we. Na ayi our friend saying paper crow ya can ho asemi. Paper ni bi nkan say premise fuel akum nipa 16. One mo nya nipa. Akum 2 16 April asese. And one mo nya nipa. One nya nipa. Masa. Enti ya de nyame ase. Na say ya de nyame ase say we film na de we film kura no a. Ye so ya no ho to wa no nkire say oni owu atonkwanta pa yi. So owu. No ya nwene ye ho a oni a. Abawu. Ya nya ade ni ye ni nyina ye ntena mu. Enti ya no krampo kura no should tell them something. Say Accra to Kumasi highway. MPP aban DC abab ma di adane sa 67 years. Ghana ha you need dual courage a. O tisi so be me ka say 4-5 hours. O ko ayi a half we ko 10. A half one so about 10 for 5 hours solid 5 hours uninterrupted. E bi ni Ghana ha. E dey na high. Saturday asemi. O my be na e chichire ni sa no. Man bia ye ne nkasa wo yi Italy. O say o tu kwan from Ebian van say Accra to on my example bia to Ebia Tema. Also the 25 minutes na ko bai. One e ko hia o. O de be ko ba. O ko anima onim say possibility say bibia be ko so bia ni wono mo o ko yo. Oba yo. Na traffic nko tumi je ma be 2 hours. And now no yesi nsuo bi to ka so ayi ho yiri. Enkrofo da ka mu ma de achi. E de be nwo man na ye chichire ni sa. Traffic 9 hours. O man ya ye chichire wu hu direction ya mpanimfo e de nam so. Ni omunimu ani loan. We ya yewura June July ikoko he. Omo e wo don na nsuo itade. Eho nyina be yiri. Ensu sika ya pompie gum enanu ye yesi parliament wa homegiem momra asembe na abafia yesi ye ba be approve loan e de be na de koya yesan de kote gotem ye approve loan de akote gotem omutu ye be san yiri na so munye ni ye wura fikura se omampani kokogina 2022 so omu kotwa homamu abe redevelop honomo ama ye nya restaurant wo honomo no mo church na mampani ye wi a ha ye benya restaurant e be se me o ma be ne chine sa man kan ye the cleanest city in West Africa ana kini me ya nyini ho o ma ni se ne o mo chichire no dachi be o ma dwen se bi a ye de ye bo abura ko but mpani se u bo aburo u bo to aburo a u ye gu yem bo to aburo a u ye gu yem
e de be o man ye chichire na abre hwa re ho sa no e wo so me ehunu ma ye benya anidaso but hu sa anu ma ni bi o da sorry a o de agya wa awurade boa me na ade asa no akoda nya sa anu ma ni bi awurade boa me ya sorry a no pay nya so obi nim ka twi o ana obi nim moto twi o ana obi nim abobo ya twi o onam ya kwan so car kwan so should be one of the safest place onam anka wo se wasum dwo but ye hey o kra se mi tu kwan ba na won sunu guje mu driver bit me bo careless dia ko numa chiase organize bi no de ko num twao obo careless ne car na watu ode ko no onimu pa se bibi ase wo onfi ezo se me kwa ba no wa man so etinka indiscipline ko Ghana ha enke no nkwa kra be resources a ye de be hwe o man no Ghana de discipline a indiscipline no nkwa be ye benya sika free indiscipline mu de akekere wo man no obi pakeka wa mpake ni yi wa kwekere no wa gye sika obi nam no ato roba to atwe eno mu ye sense nke be chichi sa insurance wu car insurance we Ghana o de ko hwe so no anasem o de ko hwe no anya insurance anya mra ni bia Debi anu na anya mra ya chi. We insurance wu na won nya ya o se nya mra. Anu ne yanchi. Ya chi ba nya se bia ye jeli uni ade ade na wonchi. Obi insurance wu na okonya accident a. Yanchi. Yemra ni bebia no. Mama na ma se ne ja. Tinka indiscipline mum. Said you kana. Ke de ske be nya okwan so. O nke be nya ska apa. Otwi ni mu ni betin ye pe ene ye den gin ho sika. Ma hye wo mra ni. Messi. Oye president you. Oye hwan you. O fu mra no wo se chew. Bono now the bono post for ba ha. Now the there's one thing that sometimes say eya na nkofo to ni ebremu say o man ma no na ebo o man na bula na me dwene ho a me ntia ase no. Se what ya say nipa o ye de ya o musunku. Ebi an se ye kan say o obi anfom wa na obi anfom la na obi de nya sika ade abe o man ni. Enti eye de wo se obi fom. Ni agi obi ni de aye o man no. But here be the case you are in the country obi fom na na ya nya ni hwio. Ya china ni agya no. Ye wi ase ana nipa na adwenye ena o ye nipa ena odi ade ne to no wahu but what de to wonum na amamla di na ti ase se sebi ye nyina ne ya adwenye pe na ba be pa chewo anja abrafo no omo to do ma mu ne boss abrafo no mo ni nsamone ne busu ni bu abe o ba pa chewo yeah but mna ni ye me to be pa chewo no afa nche na wo gina no mo dubik de ni bi etimi this time so omo kase na oman ma no wa sudie obo bia ne se obi pese o ye kwan a ene hwe atete ni atepu ade ni fam ye se ade obepe MP obepe ho anwan ti ye be frustrate wa kasa kwafe no obama bunu wajai so why na ye so eye subambone baako anope mi bisa eji se eye den a ena ono so no adwenkyero de bae ne se eye aboro but mimi hunu ni se enipa bonisem one ena say ye burunsam agent you se sen yo odwene ho awonte ase obo enya mu se ye ma yetum ye den kakra enya it is about leadership ye modern semo sasema okay one of the behaviors are dampen the spirit of patriotism. Amen. Now, philanthropist front crowd, omumma, no. And the NTR, they are fighting against Saadiano because someone who say, if we are able to come together, nkakra, nkrasi, nkrum, omo who say, omo coming together, they will render them powerless. So man for so sanity, we have to fight harder against Saadiano. And inti obi wo krom o se me de mimi hunu ni se me nso me wo ma sede se wo mamba enti me nso me frefre me nuanom mo me yenke kan yensa se fa 2 bra fa 3 bra fa 1 bra na e bia ye bridge ya wa ha yi yemfa koto cement ni yen yankasa choboi na yemfa nye enye bone politician bi ti ba bia e na dwen se o yesa na otsena bi no wa ba be koto the support of the people against him or her in this sanity I have to fight back harder we asa be ga je se o sane be ya de bia mi sikroma na me nko na de me yesa masa
Ghana, no, we don't build people to be millionaires, billionaires. We don't build people to be independent. Always to be dependent, you know. Always in the idea. One boss pay or no quan. Now or control money and I say remote, you know. So no money I know. This time around no my chance here. It is a utrimaya dia because you were more than a becoin. Trimodin won abema trimaya new. The leadership on mine and your mind by Woote. I'm saying it. And your mind and more mind Ghana ye. Because yeah, because Oko other countries now. I there be a do more compare now. You are mind by one mile. It's your land da and two to Sadia Nebeyo. Obecho. And to a cho now what now kwani ati usika wakwa ye adwuma na ya tie afiruma. What na bi obeba onyansa. No. Akwa so bi ti class no tonku. Otumi tonku a unyane no mfi. Oba no twade abonsa afi. Onna biem da. Na simple example. Kusi akoye wo de ache no. Me koye dia wo se me dia wo be yire me. Obejam dia nsu kwa. Ya be ga jam so man papa. O man manya hwe. O man magana o man ba bia nya hwe. System ni nya adwuma. Mpanyumfo no omo ya abro. Omo ye nsise ya nyina ye bedi so ya se de odi ache sua de odi anim nante na wo no to no na woduma wo ye no ye mfiri omanfo firi odan ebi inframent ya ebi mfiri eyi aboabo enkura do so nko obi man so ye ko omomra ye di so ye nyoso abonton tumi nkodwon so ade am mfiri Ghana mfiri odan sa se ma ye ken tumi nkoye sa ho hwe omo kra nduro be obi won ma o kra nduro kra koche na say minister me ref ni di no kra complain Dwonebo ana no wa complain was say enyoma wokra health equipment wokra de kwache but odi be do port wa eto eda so no enya asem keto ade odi kwache enzo mu fan so odi kwache omnim so odi kwache so odi kwaye donation mu obi ahun so odi kwache enso eto eda so no ntino isa na bama bu ntimi nkra bi mu ma and you come and tell me say oh my ma ye dey kan trimodin sem de trimodin Ghana ye trimodin ba ye trimodin no enye trimodin papa ye wa trimodin edem fa so de beba me bo trimodin de mara ye dwuma na so aba mfa so but ye trimodin ne ye menko apese menkuminya menko me pese me kasa kuro ni mu nyina obia ebeda but ye nya de sa hwe nyame anim no kuro nie wo hwa amamu a ye politicians ye no amte Ghana ha ebua dachi nimo dachi nim ye coordinate dachi nim na we di na e sa tete me ba mekobo bosia kotokuku me ba omo kwan mekobo bosia koye me ba hospital mekobo bosia koye me ba mekoye we me ba meye we me ba mebo bosia we eti di omo dwen ho a mebo bosia de aye we nim nyina na ukokan so a menye obi aba na ba be defend me e hwan ya party communicator ani adnisa yesanye nti amamu na ye buo ni yesa o me ba mebo bosia we wo a wani be da wa be wajen se wo be kan mema party communicator bi di watem amamu wi a etu ya eti aye kan ko he party communicator bi anu a che se wa so agu yeso ne nya senketwa but e no kwasem ne ye kan e bi ene unhunu ne ye kan no the import of ne ye kan no but wo chena a ye nyina abobọ mrewane nkwakora no na baka se esogunu nim tina eye ensem a na nkrofo yi kan eye ensem papa ye mpadimfo na nwene ye ho David omo nwene ye ho baako si ye problem anu no not a single person MP ko shema ko ye ne personal business edu occasion anu aba no abe program baako na okọ oso wiase na ntonyom frɛ me example shema no okọ ni business no aba sa ntwa no sa ahunidi asem a ye kan kusi ye sole ya si ahunidi na obi ato ball tutu ball gu basabasa wo asede ya wo se oye no ba bia meti kusi me pesa me to me ball agu a ba bia me nante akwa ansa na makoto me ball agu no so mo dustbin yi kokko busa wo pebi menim sa na de ya free o mo dustbin and na kwaso ko busa bi wo pesa dustbin bia me wato ngura gu ne bo ne nam se 700 series 70 series se aberwa obeto onto uko nyeska no wahin enwuna na waye wiro kwato agu no isa waye ball an kra mo mefa nko no eno so asem eno adane asem ye die nsi ha be mant ni nti we no wi abe o bebremu wa me nti we me sisa kogu me dem na me na so
me fan go hwie ngumi dem na me na so eno na ya ka no empanimfo no mo nyina obia ho MPP NDC omumu bia nwene obia ho obia ba odwene how to build an empire. They want to always remain powerful and influential. Any baby na bibi ntie o na omanya nti oba to me won say amanfo de na wo expect say nyi me pese me ye powerful to the extent say me ni so kra no a me won crofo ho no mo nti on be mama ye powerful. That is what they are thinking about. Individual bi de sine ni so say me de ehumesua de nti afi bi o ye project bako na de amakuru bako o district crew. Oh, me say wo kwakoye na no na adwen wo kwakoye na be ka say wo be pe MP na tu no yo odi Ahenkan na ba mu wo mpatam ha na ba mu abu say wo ni din komo about ye koye omanka bi won say de ba asem a ya ma na ba mabu ya dampen the spirit na ono mpo no o den kra ne ai ni say na obi ono no ompe ne ho asem yesu bambone and enya yen mpotam ha nko a enya ha nko a o ukọ kwawu ukọ Asante region ukọ hwan it is as a national character ya de ho now you have a gadget so man ye nyina ye ma ye nyina ye nchechire how ye be de nyina atete ye nyina atete me beti chiri bia we se nyawo wo ba jimi dibre nti ma on nchechire ese ba ja to wana mkom baby ya we ho sempa to mama da bia mo frɛ se ya mu dai ye be ya na ma se twe ya da pa de se ye tie baby ya we ho sempa tie baby ya ne wo mo ampanifo na aka ho bi mo de mama nwasem tumi no asɛ nyoma bebere ba nya ye kan nyina na one day onyankopon betie nyina Yesu frɛ amen na wa mayen kendi ni me de bia me coming me mpae so na me bɔ mpae bi asema me kan ni say we've never experienced a Ghanaian leader before in this country. Inti apart from Kwame Nkrumah na oye the people centered na odwene wo mpuntuo ni won kanko ene won koso ho no apart from Kwame Nkrumah nya a Ghanaian leader the utmost priority ene ne nkrofo so ono kra de wo say na asem Kwame Nkrumah na please ebi mu so ono de ono kra de president fo ni nyina ono kra no wa san kra on de obesel man ne kra eno ne ehefo anti ne ho ne de toto no ena mi bi say hwe Kwame Nkrumah hwe yenhwe school na odi yeso ono kra mpokura na odi wo obesel o man no anya bia obi e factory mo mo ba mutimi hwe so ene factory na ren ena ni school good morning hwe obo obie school ahwa asase ojeto ono mo for future maza o dance ko fu asase pa oh onua ba yi mo mi emfansi ka e ko kan se mo aso ono na na enya enti hwan Ghana ha president be no betimi de nsasi ne bo omo NDC no omo MPP no president fo abakọ no hwan de betimi de nsasi ne bo se adwuma Kwame Nkrumah be ye ono otumi ana no odwuma ma no mpo se Ghana o de ono kra anya but se na wo kan ye wa anya adwuma but no odwen wo man no ho chen Kwame Nkrumah hwan ya ne omo so ono be se ye di so ono on the floor so ho and I me in particular no so I have me one or two reservations about na dwuma oba be ye eno de obia woni sinto sa so but ultimate be ka say na ono ne de ono ka do be sell man hwan ne be ma ono ke ka sa betia no wante o mi enwene ye ho no pe de yankeke adwe ankyere no rodi yankopon o mi enwene ye ho no pe ye ka ni bere se mo na mo de nkomo bi abese no so bon Nkrumah di na ja me se be simitrim era mi biza say hwan ne be ma Ghana ha sa apart from Nkrumah no hwan ne be ma omo aka nyina omo party e kwa be na me party no e be say we na ne be ma no hwan ne be ma no na form oba bo advert yo mami mo advert ento kwa wo ko frefra be ye moa ebisa fo ye nyina ye dane ye ho aba ye ba ye to aso ati oye asempepe bi amati ofa
oye Mediasem papa be na watia ofa oye ye diasem de no. Oh minua eye HJ Africa Domini CSR Ghana heya eno makabom eno ma me how to atwa nei metu sa anwum yo o makofa organic fertilizer ba eye wafuo ni ye esiesi asase epammoa na ma ono ba no eso doso kuafo ene fertilizer ho ye din yenya bi kura nto ebo no so ayetare enu so tiri mani je esanse offer kakra bi bottle ba ko 2 acres ebeye ne kama na be so se doso enu ntina me bo hu dawro ediama Ghana kuafo nyina se opo ma kira kwan a from 055 5592707 and I say 05045944669. Any baby I talk where you know maybe offer organic fertilizer. As a baby I tell offer. Oh yeah. Offer. Oh yeah. Offer. Oh yeah. Offer can crave you no buy no. Ever soup my Lord who began it. Asasira. Bemani. Ucha fami chuma na yido. Pepiasia pedu. Chechai. Onyemreda. Semen saluto salute. The pure dia the powerful friend ebe jamanso. Gasem super plus. Eye latest. Oswabro bo. Ensuncious revia. Odi ehwe payara mankusisi tawano. Ey untumi ntake. Eye gasem super plus. Cement from Pepiasia pedu. Eye waterproof no waterproof. No di super cool cement ba town imponent mosen. Contractors ni jehun. Genu 42.5 hours super strong cement no so dada. Iron rods are papa. Nails are papa size beer. Marine board are strong. At your Pepiasia pedu. Our roofing sheets are baswono. Alusin galvanized aluminium. IBR, IDT, and an accessory. A while being binding wire mesh. Headpan, felt, pickers. Shovel no flat, run loading. More blocks machine, 8 blocks, bidding solid and hollow. 5 inches and 6 inches. Sound supply sand, stones, quarry dust. And in the idea feeling, you know. Pepiasia pedusuna and Nema water fame. Sound so casa, Otonia Madudua, Ediko Jau. Or damn Pepiasia Pedua, Abuabu Road, near Akim State Junction. Jubilee Hospital side also. Or Sansu or Daniel Market opposite. Or Achim Swedro Road, opposite a Penning Junction. And a Tia Sinso Owa Areniase. Friend on 0244 166 937 or 0208 299 115. Pepiasia Pedu Enterprise Ana. Identify secret provider. One day, no be 2 days. One day, only one day. One day, no be 3 days. Ghana adisiye Obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM. Abusia ya da se no kure dwumadi a wato ne din se maache eno ane da so te akonwa kase mu a mosomfo obuoba ofori amanfo men so manya sisi a detena premafo ayi ase a media betena akonwa kase mu edi ho chiame edi amawo aha ena no kure kasa ye ka no kure na kire wo penyi ona ame aduane di kura beka no kura kire o makom nkunyen se nyankopon so behwa makom ekunyen a ma saada enti no kura churodo ehun dwumadie ni afa ato yetiri so a enam no kura ni ntie ni namfofo kura mu na nso so yesi abo ni due nyame ne pra no ho ye no kura nti na ne yenye fan a ye nso yesi amanga aduan ye dwen ye bekoso aye ya famu die se yenye ti ase na nkai yadwuma ye ya da chinchirima ebeba aba be ma yen mu apiafo ni yenim se yeduru heaven so onyankopɔ bɛka kyerɛ yen se mo akwapa no kwafo udi kakra no ho no kore eni nti bra betena wagya fi na gye wahome ahomegye a eni awieye we ni gidie ni ahotoso ayewo kikiri nyina de air drive yem ye adwuma ne ye ne yie ene se e wo so o man ne yie ye de no phone sa o man ne be yie o e be yie age se we no mu nyina ya pra wo mu nyina afiri ho e kwa ba ne e be fa so ye yusu mra ene nti ye de mra ene e be ye ne kakra ye ya bibifuo nti ye san so je mpaibo dipa
nti ebekɔ so nso abɔ ya ama nyame ya dom na yenya obi a ɔman no ho dɔ ɛda na koma so ɛnyɛ ɔmo party ho dɔ da ɔmo akoma so a ɔpani tibi ho anim ka kyerɛ wo sɛ moto abeti a mini penti ɛna me de mo kwan na mayi mani ama mo. Can you imagine this? The impetus, the insensitivity to the highest degree. As one Rebecca, ye nyina dane ma yamfa sedama boafo a omo nso je nokre eho asem di eninti wo mo di omsika beso ya sen no me yamfa sedama wo mo ne enkoso anse nyampa so onte nanim nkire wo na onto nsupangu wo mo nyuma so se ne be ya dabia a ye frɛ no ene no wo mo adwuma be yie no matimi abeta ye chi. Mauli Frutos Ventures ye ba no excavator se bulldozer se construction site bi na mo page me for no makoye adwuma me pa chawo Mauli Frutos Ventures ose yenka enkyere wo se excavator ni bulldozer ne ne ka ho ne de ne hɔ a ene wo se wo de wani kyira wo benya ne nyina bi afei ye ba ne nkonwa ye tena so ye yie di dwuma se ya badin to occasion bi am be hia nkonwa tena so no me pa chawo ya na wo de wani akyere mu hɔ afei ye ba no canopy a ye bɔ na insuo to awie bo apetampe ni mu odin na ahwe se de edisi ho no mo a ya yiri mu a ya na mu aye pampe se ya akuma pan mu no o ma won saka bia beboa pa enkonwa nso efe eni ti wudi siesie udwumadie no ase abon se ete yam mattress no nso so ebi adwumadie bia ba fie wo se ahoho no pe ba bi mu mo da wo mo beda mattress so okọ Mauli Frutos Ventures ya won sabe kan ni nyina bi na enije samu ewo mu ni se baby awo bia no ofre yen na aka kire nso bia me penkonwa ne sei oni di nkomo ni wi a obesoa ni nyina de agu kaa mu na baby awo bia no de abrew udi wudwuma ni wi a wasan e de kaa na ba abesisa ni nyina san de akọ baby ofa no Mauli Frutos Ventures umpe weyi na den e na wo pe wadaroma na tran ekese no e wo akyem so abani wanchi nchen mu ha Yemfre Mauli ewa 0541 4708 57 0541 4708 57 and a 0200 7878 89 0200 7878 89 offer sa numbers we ya ayade say Mauli obeje so we serve you the best na fe ni aka nyina no matimi atoa so ewo ho enomo Onyankopon ya adom a ene eye dwoda ochena ye benada na de tie eye wukuada 22nd May. Ahenkan FM sports team eni abusuanka ni nyina ye de ani kyirem ewo akyem asene no aye kɔ no ye kɔ New York City Pub NYC Pub eno no akyem asene awisa kwantempon ne so na kwa ye kɔ ne yama ne bɔ eye tiawa se enano UEFA Europa League yomo boye no emu ma ni nyina tie agunjezi aka mema mienu na aka wo mo mema mienu aka wo mo na ekwa kopere bonsua no eho na ya hwede wo ye wrampimu asiedu ankasa na sa mema ya aka wo mo no ene Atlanta FC wo mo ne Bayern 04 Leverkusen and one more day kwahwehwe so Nyankopon ya adom a Aviva Stadium ewo Dublin Ireland yan ko ho nanso ye di abrochire aba achema sene ene ne mpotam nti ye kwako mountain giant screen kese pa ewo hono ma panem poto fom ewo eye Aviva Stadium ho a wo asene awisa ubehunu sanse ye dwene wo ho me ba cho hia team no na omonfa comprehensive analysis commentary a uti anye dede nko akeke ebebebebe wonte hwe we no onyabotre no akyerɛkyerɛ nsɛm di akyerɛw enye mirikatuo mepacho ya na wahia yɛn na ye de sa competent sports delivery no presentation papa no any commentary papa no yenya abotre na yemfa mawo ubechia Joshua Kwabena Ejenim sanso so ena Kofi Ejiri Ben Mauli Raymond Ashitetete yen aka nyina ya baby
nti me so kra me ba na ya ba beta o machi na ye kama pa dwumadi ne se na medical ka chiro be ko so NYC pub wa sene awisa kwan ne so uti yen opese won so di wani chiri mu ho oba wo se utimi topono si nkonwa woni walangajwa bi ahu mo betena ase a wo se mu hwihwa ntoam na no metesi na afie ka se ade no kra ka chiro se gya ya wunyai eni nti no mo a na ye be chiro se nom oba ubenya konwa table kama na ne wate esi ho na aye kama pa nti o pese ubuki akonwa anase table la obe Fred designer was 0544 102 810 0544 102 810 manager wo NYC pub eni adwumefo a mo ho nyina onyankopon kyekere mo werɛ onyankopon kyekere mo werɛ na no awere ho sɛm a mete sɛ esi no na ɛha dwen pa ɛha dwen na so yɛse mfato ho nti na prison ani ɛwerɛ anho nti to da bi na de ne asisi bi nso de toto ho ana kyekere wo werɛ kama nti awurade ɛnkyekere mo werɛ afei abusua a yɛnwia no nso firi mu na awurade ɛnkyekere wo mu nyinaa werɛ kwan a ɔfa so firi mu no ɛyɛ awere ho sɛm na so yɛakɔyɛ kristofoɔ ne muslimfoɔ yi deɛ yɛwɔ gyidie sɛ owuo ɛyɛ mfasodeɛ ɛde ma yɛ nyinaa nti yɛnwia no nso awurade nka ne ho na baabi a ɔnam biara no awurade nkyekere ne werɛ nanso mpanin sɛ yesu kure gya ahem ɛne nti commentary ne deɛ kwaa na ɛbɛkɔ so kɔpem si yɛ nyinaa yɛbɛtu mu aka se yɛkɔ ne deɛ ɛne yɛda so agyina mu Pepiasia Mpedu Enterprise nso so anɔpa yi kura yɛ mu ɛna yɛn nkɔmɔdie ne egu so a yɛde ɛma wo na ansa na ma mentwe wɔn adwen fansi nkɔmɔdie a yɛde ato pono so nɛ no ɛnso so na afei yɛhyɛ ase akɔ nhoma so ne mpanimfoɔ akasa yi wɔn nso so atimi de wani adi akyire deɛ di nkan ɛna no ɛne yɛnya ne nteɛ so kɔpie mu asante mantam a juros yɛkasa juros a unse sɛ wokɔ court hɔ no a saa juros fuei no wɔn na wɔn yɛ adwuma no mu kɛseɛ paa o akwa sɛ producers no wɔn yɛ kurutu dwuma ne paa ne ya na yɛn tante wɔn ka wɔn yɛ deliver ne pɛ ne ya na yɛ tate wɔn ka ɛne nti abiri bi akɔ court yɛ sɛ judge nanso so yɛwɔ juros wɔ hɔ no mu a wɔn no constitute yɛwɔ nipa kakra firi nananom akakye kristofo akakye wehu professions ne saa nneɛma no ɛne nti sɛ yɛde asɛm ne ba court a wɔn na wɔn tena case ne so na wɔn atase no ɛyɛ besepa ne koni na haban kwan so matase na banyansafuom okay asɛm na ɛba ayɛ no ɛwɔ amammerɛ kwan so no wafom ana okay yɛmfa nkonya mesom so wafom ana nti wɔn keka wɔ no nyinaa sie ni wie a na wɔn de wɔn ɛtɔfa bɔ no ɛde ama agyaagyefoɔ no na agyaagyefoɔ no so atumi atena ase na wɔn de wɔn deɛ ne obroni fɛ ne sɛ their own discretion ɛde aka ho de ama atemmuo nti juros fuo ne adwuma a wɔn yɛ wɔ yɛn court ahodeɛ no ɛso papapapa but ya na yɛn tai ɛnto kanea nto wɔn so anɔpa yi wɔn awoso wɔn ho kakra no bɛbɔ mu nkɔmɔ ansana no yɛbɛkɔ ahoma ne so na yɛne owura Augustus Eshen akɔ akɔtwetwe nkɔmɔ a yɛne ɔpani kɔbɔ yi ɛne sɛn Electoral Commission so onim sɛ wɔn gu so a ɛne sese kwa de bi ma hyɛ ase ɛfrɛ wɔn Error Commission of Ghana ɛndra sɛ misan kɔkɔhwɛ wɔn page a wɔn aba sɛ we apologize for the data bi ɛde ba ne asisi yɛ ni mu ani na ɛno na ekuo bi nso so do wɔn ano atum bi kyerɛ sɛ saa yɛsrɛ mu mfa nkyɛn yɛsrɛ mu yɛmfa nkyɛn no ɛyɛ adɔɔso dodo owura Augustus Eshen sɛ medical ka kyerɛ no ɔyɛ Director of Communications so called external ɔsan so yɛ external relations officer at the African Electoral Institute. Yane no enkobo nkomo yira. Oti enkan kan FM so ni ma chen. Ye jamba jo we de so hena asa me crucify otwi ne kakra na odi asem. Enye hwe wo betimi so kra dia frafra se ne be ya obe express wo hu yi amayen. Enti anope di order my ba wonan so a yenante si etia wa minim se migusu ana me ma preamble to this interview no na o monitor Electoral Commission yumedi a wo mu die kakra bia ne aba yesrɛ mo mfa nkyɛyen mfomso ne ba ye enre yi a o san aba biem se figures ya o de beto abonten se eno ne challenge cases ya o mo anya no
almost have a catcher and so from so one buy yan fancho mama san for fraud ya baba beto and penny say ye kukurumpuni near beswa and only yan tell somebody man want to be sanity our daroma in chimuka crefa when they saying me share down no more the if it's a producer friend na as a me another meeting but me catch and say resource okay, fair enough. Not to strain you, no. My young common with the anusumum, Niamo catcher almost say they should be meticulous. Ewo womu juma womu yemuno. Whatever ma young quite no mumuso, send a bear bit me actually while you. Oh, okay. African Electoral Institute, Sabi, Adwuma yen say. Ya ba Ghana ha ya ejuma ye say ye training bibia fa bathroom as a education mu security electoral security collation ni ade bibia ye wa bathroom sa ejuma ye anu nti so who watch ya I'm say it say started registration from the 7th no ni sure metuma ka say the be 8 presses na ba out ya dwin eye bia you hu say the bi we an ka say yes ya we nan ka say yen say we sa ni aya be sin de first of all you started no na adwin yes say o come majority your representatives all over the country enti na ya adwin yes say though your fees say I didn't start 37 no I said now your fees say go for P 37 no number one number two no so no you started beginning no I say you who say there were issues of systems problem systems problem na machine na kasa omudi yadwuma it has no machine na kasa nyadwuma ana na dia internet ni nyadwuma no you start throw say me minimo kasa sabi me a computer engineer. My year computer Juma 34 years, me back Ghana 34 years. Imagine him say when you are even moving machines from one point to the other, Oko could do your destination. And you say test the machine answer you open it up to the public. And me say, na ya say SW anyane sa. Nti ya sa chro say pa mo cho anko betumi a and come could do our destination, I'm on try and sana, all open up to the public. I know some here. Along the line, yes, who say, I say, yes, almost the figures be bar out. Any movie bar out, they can say, figures are more by 19,000 and 25,000. Yeah, calculation, and yet 25,000, and 19,000. I say you call internet and so call her no. Now for the year free internet and so. Now for the almost had a buy and now for the 19,000 I can there but na dia na cost you. Now way in the man kiting say in a man ya na bia stakeholders need be to me say e bia na e bia some hand twisting be ya for baby and sabi yen CSO ye juma ye ya and say sabi ye hu bi sa you better on my biabaso, and yes, a sabi ye saying electoral commission for by yes, we are showing one dear Kakada. It is ye who are a dear Rebecca wants some into Ebusha, Asana, Samano in a nutshell. I see. Where I would like to crave your indulgence, not mean kind one way, very short. Sanebe I bebwa Kakra say the commission has noted the figure for Greater Accra was wrongly repeated for Upper East on the slide on challenge cases earlier published. All other slides are correct. The commission has today met with a team responsible for developing the infographics and made significant changes. In addition, more rigorous methods will be instituted going forward. Please see the corrected slide on the challenge cases and the rest of the slides. And one more no a day abba. And the amami kind way no just to buttress on enkrofo bi nso nsɛm a ɔmo ka sɛ ayɛ baako ayɛ mmienu
ye de nim senka mpani senka eye koye nu a ke yemane ntoso miensa ba we mu de asa ba be ye bibi a abeka wo mo ho ye pamoche wo mfa nchen ya correct ye the way they call 2024 general elections are this is the time ye betimi aka say election we ni crucial Abuja emedase so asama ama me akonya ni biom Abuja me eche for mo fanche me pen for anche dan kansa anka men kasa asemwe but me twe ma adua ba so keke and say sia ye gina hui sanka ye pese komo deeper at least ye nim say electoral commission cry about because Sebia the election called 2016 no grano. The Obianya 50 Samokaya. They are saying that Nipo nya highest no cra onya 49. But you see, these are things that can spark problems. I'm telling you plain, these things so and these things can spark problems. Abuja, before mature, sabi. Electoral Commission, Oman near Damo, PTC started election in 92. Sabi, Omono beer and competition, and Omo year coalition. Sabi, who in Yasa is Omo Rassi. I don't know, Omo said the correct figures, nobody bound. They should take their own time and come out with the right figures. Because the wrong figures are out. No people now say, hey, I can prove it to you, say, this is wronger. Now let's use their own analogy. Say, is it possible, say, in doing statistics, is it then a figure from another region, another region? Another region. It has no correlation there, whatever. In a normal statistics program, no. In this case, we are talking about regions. In the young family says we have mistakes to cry. Mistakes within the district which is in that region, but not from another region to another region. But you're right, Shane. Empany say asem kese beba na franka esi so. We no enya kokobona boy and what say CSOs any even a binan kasankasa kra no e was what 9 so na mpanimfo ho na was wo frɛ wo mu so was san wo mu so ye dan you because the stakes are high already. Anyway, now can be no now so the way I can acquire this time, I say, oh, can be here. Now, but one say, what if we now can politics? And now can I know, Pacho. Irama, you're not saying, now they said you can say, Moye meeting, the movie I actually have a Here our guest is Shani, Director of Communications and External Relations, African Electoral Institute, and the coaching Komono. Yabetwa so na yakwen anim pepiase ampadu enterprise anapai or se men kan sure say ye gasam super plus super cool say ye super strong na wo pe sa cement ni na akwa won sabe tumi aka bi dan si ho nema iron rods na adwan na adwan ye won ketwa kese ni adantem wo ho sa so na strong marine balls latest roofing sheet no so e wo ho allozen galvanized aluminium IBRIDT Nina or Honomo, Yabani binding wires, wire mesh, headpan, shovel, block machines, and so Hosanna blocks and Ankasan, you trade way in ho, a free 4 to 6 inches. Yaw solid and a holu, ewo, ye supply me any a boar, yaw casa, Cassia or Honomo, Tony Mani, na ye share, never see a dikujawa, Yama Unka Sanche cried, Beka Kujawa, Unti Yesika. Or Dan Abuabo, Yamiakim State Junction, Samson Jubilee Hospital, be huni en wo. Yene nkwantanum new market ni die animhwe achim so aduru nso yene achim so aduru kwan no yene apiani junction die animhwe achi ase obehu yen wahwene ase 0244166937 0244166937 and afi 020829
0208299115 a number abefre. And I want it to be on record. Say, Electoral Commission due diligence ya omo are thrown no under the carpet no. Omo throw to the dogs no. I want it to be on record. Say, yen, especially me oboba ufuri amanfo. Ho brasiem. Yewura odi ankan ede me ababetua maachi show yi so no. Me kan ho asem. Electoral Commission fu adwuma a wo mo ye no. E wo so obi ate ase se me kan ho asem. Eni to mo ya no mo ye ensentwerefo mo nka ho asem no. Se wo be kai for some time now. Ya kan ho asem a. But mpanimfo aka asem ato se otimifu otimi wo a owro wo kawa e de fo abatiri. Enti mpanimfo mo ye hwe ni yie. Mo ye hwe ni yie. Mummy ye because parties mienu ni nyina ni abre. We say me nkokọ to biem, we say me nkokọ to biem. Say court no aye 11. 2012 we mu koye. And 20 20 say 2021 we mu so koye. Nti aye 1-1 draw. Obi ase won nkokọ to biem. Omati ase say elections are won at the polling stations. And nti omo so omo dia show metrim. Na omekwa koye say adwuma we nyina wie. Now why you tia waka with the taxpayers' money? I won't ton jene, on tom mako. All the answer calculations ya jiwudi. Any edi to me a shawensa. Any as a fankro for no wow. Na figures no. Moma due diligence. En come home, munya botre. Yewra your friend is saying bakwi. Aferijan. No more be a money pressure. Or no or any tabulations in you. No, who say he is good to go or you're okay, he is convinced. Set figures now de bano, bibia de dana kwanso, and san wa diaba. But we money yenim, say I know be diaba go so. Say I no mo person mo ye no mo de babe, sire say ye ya din temu se den yo. Odwen wa won ti ase. Omo be prea so na o makwadwo mani so. E ha wo samo. Ye kan hemfonom ene ayi partyfo ni bi makeka mano atumu a asa ye na yenya yasem a ye ka no empani se ye keka de ama efunu no ne ye keka de ama edan ye edam pan obi anam nti wo de mo ntena hwai ye ya fom de Afrakoma Community Hospital nkam de akua na eka ho oma we mu o ka sa ma wan hwe a ubenya ayi obi be se gogota Afrakoma Community Hospital adarom enti yenya gogota da medofo Afrakoma Community Hospital se men kan kire na no pay o se ye ba na pomudin yen hwoma ho ntowa OPD lab theater labor ward children's ward ene ne akaka ho nyina omo saa department ni nyina wo ho no mo services omo run ni bi eno no eno achi nso ye ba no se yenya o surgery pa de a ne wo ho no mo a omo dam sronko kra ebiem etwo woni mo bi etwo tete no a abusua odi ya ne so de ne bekwa Afrakoma Community Hospital mo amo won kran amasama mpoku ase fisi sansam mo amo kuntunsi satellite mo worshipon tele ni doburu ni sa mpotem ho nyina no e ba cho mo mfa mani nchiri mu amasaman se wuduru stadium ho a eye Olympic Stadium ne ye de ano na asi awie no wuduru ho no mo no a taxi rank wo ho a ewuram ekọ a line ne sa mpotem ho nyina no nti wuduru ho no mo aka cho me se wo kwa Afrakoma Community Hospital wo besi wa Afrakoma ho a enam so ye sama mpanti o mato no abadin wuduru ho no mo a junction wo ho a mo besiu na akwakoje ayaresa frɛ yen was 0597 005963 0597005963 o frɛ sa number no a ebeje wo so afei ye firi ho no mo a ne yemfa aseda ne bi nkɔ ma eye Frimpon Enterprise adwumawura nso anopa ekura yemu obaaya okura ne nsem provisions bibre ye ba ne electricals nso de ya ho aka de bibre okura we knows the scene nchen ya home appliances say eno so bibre no a Frimpon Enterprise men kan say we be provision store and our person of fan niam gum na otonya so mfa so a enkom ye ndwojo wo baabi udu botom sika na akota ade ne emu na kire wo na hia ye me sa ade ne ho
enti kɔ baabi a yɛ korɔkorɔ ne yɛ muade pa ɛno ane Frimpong Enterprise adwuma wura ɔbaa yɛ wadi papa cha ogu so a wodi papa no Elder Frimpong ɔne ne yere Mrs Grace Frimpong yee wɔn yɛ nipa wo na wohwɛ adwuma a wɔn yɛ ne mpɔtam ha no mo a na ɛkyerɛ sɛ ampa wɔn yɛ nipa nkasa ɛne ti sɛ yɛ mackerel bi na wopɛ sɛ yɛ cooking oil bi sɛ yɛ ɛmo no wopɛ local rice anaasɛ perfume rice nea wopɛ bi a Milo nea mofɛ ne Milo no egyina suku a wokɔ yɛ so nido ɛne ne yɛ ka ho nyina no so wokɔ a on nsa bitumi aka ne nyina bi kama paa afei yɛba no ɛyɛ stationery no nso a books bi a wopɛ no medɔfo kɔ a on nsa ebetumi aka bi yɛba no ɛyɛ diapers ne sanitary pads no nso ɛno nso brand bi a wateɛ wokɔ hɔ a wobɛtumi anya bi ɛno akyi nso yɛba no detergent a ɔwɔ ne nyinaa cosmetics no deɛ ɛneɛ wasɛm wɔ anaasɛ buroni ɛwɔ ntadeɛ yɛnkɔ hɔ no mu na ne yɛpɛ bi nsa bɛka ɛno akyi nso wakɔfa electrical shop no de aba free electrical cables, bulbs, lamp holders, ceiling fan, wall fan, ɛna ɛho regulators brand bi a fei multi-socket rope sports pop lights and pliers and also brandy be a fridge guide and a TV guide. Yabane course and also yawo 3 pins and any aka home. Yawo ako na nabro san any more Liberty Lane ho. Obe frame was 0244 897525 0244 897525 and a 0242 111236 0242 111236 offer numbers here Frimpong Enterprise either Frimpong obejo so na nkoma wo ho no no ahwe edi ne kama nipa cha wokọ Mandarina Hotel ase ho nso a ho no ne jakokọ ne yaso no a adwuma a ye wo ho nya adwuma keto a mepa cha obetumi akọ no nsa kan de sa nso na wokọ Nkwantanim New Market ho nso so ye wo ho oba kane GN Bank dankesie ni mu a ye wo ho afei okọ Mobile ofoforo bepo no ano ye ne Absa bank no ensusu die ni hwe a ho no 24/7 yempon unse de bia na mbeka wa ha 24/7 yempon na me nkoso nhwe yo enu nti me ko try no enra unse enra na Sunday me ko try na enra kwasia da ni nyina na ya bie anadwo ni nyina nso na da so ho ra me se se Frimpong wo ye osi ade ayu ankasa oye too much Frimpong Enterprise oye too much enti awurade nkoso anka no ho na ontre na kwaban mu onipa a woye sei no awurade hyira no a enipa bibiri nya so mfaso enti awurade nkoso nhyira no emfama yen Kulun Ghana Limited enso so no pɛ me nka kyerɛ wo sɛ Mr. K no wode aba eno ne ye meme duru giri kagiri obɛmo aye be memu ne etie anie eni nto ye den yan bɛka mpacho bibiri Frimpong Kulun Ghana sɛ Mr. K no ɛna ɛboa wo ama wo mpomu agina so mema wokɔ kwan so kakra bi ana wagye egu ye kwadwonua wodi anim guase ya bre mema mepacho ma Mr. K no enyu akagina mu na mo adwumaden fa ema wo afei ye wo eye hunchun capsules no de ye wo dwonso mu aduro obu hono mu a okogina wo so wo dwonso a na pai mi na ni agye owo nta papa anim guase na mkwan so ba no se wonimu a anka wapɛ eye akiri kwan asi mepacho ye wo X and Y utimi ye adwuma mponko adwuma asono adwuma bia utimi ye bi nanso so abofra ntimi nsu fie ho enam say a low sperm count ebe ni nyina de afiri ha ma araba bazin tablet no so ye ma de ma ekwa afikyira a obi ate wonka eyi afiri ha ma kin tablet no tete pressure ni nyina so de afiri ha ma yen LB amoafo sanso so ena ochini ba Kennedy War Green ena okwa achiase nso a Magdako ewo ho yemfre Kulun Ghana ewo 0545 906 665 0545 906 665 and a 0504 906 665 ofre sa number ya empanimfo baje so na afi nkoma a ewo so wani wudi no matimi ahwem na wadi ne kama sima aduasansia ena abo apa no pa no nkono eho ena no ne born dawuro wa ha se Machi Foundation epe ema anibrefo enum wonyon ani abre pese wo ye adwuma ede eboa won ho ne won abusua ene numbers ne de madaro ma mudi ba bebre mo ya ade pa nanso so ye kan ye se epenipa num ene ntine wo se ye de criteria ne ye adwuma
na yɛdi so saa pɛpɛpɛ mo a mode mo numbers ba nyina no yenyi mu bibia daakye akwanya foforo ba mo ne nipa yɛbidi kan ahwɛ mo kora ansa na yɛde de aka nyina de atoa so ɛde amount ɛne timi no ka sɛ ɔmo ayɛ krado wa ha yɛde ɔmo bɛba fie ha yɛde ɔmo bɛwura studio ha yɛde sika ne de ama wɔ ɔmo yɛbɛma ɔmo akɔnfɛme sampa yɛde ama wɔ ɔmo na adwuma no ɔmo agyina radio yi so ahyɛ yɛ nyinaa bɔ sɛ ɔmo bɛhwɛ na ɔmo de akɔ adwuma ma so aba mfasoɔ ɛde ama wɔ ɔmo ne ɔmo abusua sɛne yɛbɛyɛ adaakye akyirefoɔ no nso bɛtumi anya saa mfasoɔ no ebi yɛamfa ma ɔmo sɛ ɔmo fa nkɔ yɛ nkwampeewa wɔn nhyɛ ne nso ɛyɛ nkurɔfoɔ sika a mo de baayɛ ɛne ɛde di saa adwuma no ɛne nti sɛ ɔmo aba akɔfa ɔmo bra na yɛnkɔ so ɛni saa nkɔmɔ no baako pɛ na aba wode kɔfa ne bra nea waba bi akɔfa ne bra na yɛmfa saa nkɔmɔ no hyehyɛ so obi wɔ ahoma ne so ei yɛnkɔɛ na yɛnkɔnkɔ yi nkɔmɔ wɔ mfiri hɔ ma yɛne owura engineer Ebenezer Kudiabo Jakpasusu Okanse or executive director the Center for National Interest Research. Yera kafra wejina so acha umpo mboko de. Nyame adom yenso ye ho ye pa. Na we de enkomo yente ne taw. Akire ni ahye da ba besi hu nkomwa kasa. Special prosecutor Yera Kisie Jaben. Opani ni yetu ni yo. Wadaroma uso mu saying? Look at it, sir. Near my big course of my moa. I send down fat the quanso. Now, a how be brave, as I said, special prosecutor. Ye walk Crawford on would be kind. Nipa de Adwuma be we be as far as they are buying Adwuma, ye just say was Sunday. The phone so. But as I am now also the year. But some of the charges now, yet a petitioner, almost the man on the bingo to say, you see, chair, Genesa, why are worse things than that? Former Chief Justice, why are worse things than that? The actual petition command His Excellency the President. I say, taking action, and no one yet. By a cancer, Charlotte say, by quickly no omuye. Adena yi any by ye. Say, no, I can say, I'll be there by quickly now. Omo push so muye. As I say, I can say, be Juma or ye. Omo to me say, Otietia, the pennyphobe, and nine so ever buying them. Ye, is that, or mine and call anymore. Because all you need partner says, oh, ye be Juma. And see where you see procurement or to near maybe, but the Juma no says it's in other part. Case is the carrier by a year. Ye who be doing yes canning free. And so you can say a mouth the bread or my more declare what it. She has a card do our a Juma oh yes. Send a day ya be back. And so mammy and declare the assets so. She cannot your movie ya cry who yes so who asked me. One said that you yes canning free you. And so President ni pie abontika say woni say obefemu but ye nyi nyama sa because mine no ba ko die and you obvious and na say no mine and she say obi ye bibi na enye na person pia ne tiko na wan ye torrent na bi mu die hanje a wo ye ya and you kan ni nyina bomu onka yisi boss ye ni kan ho no fa former chief justice ye ni kan ho no fa person jabe de kan ho na say ye hu say he's being an independent or a nationalist leader. But when you start there, how be brave? Enti sesi ya me no wo ka say no ya de a de adure de na just we aduru fie kura wie kura because processes no oma fast track na e koso ebetumi aba say baabi a aduru e wo say ya maame chief justice ono so ti badwakuo ena no yehu so atwero krata dia koma Yera Kisie Jaben se kwadu aye boni nie eni nti o anu yi a ono so mfa na no yi emra se owi a enhyehyɛ ne kyerɛ sɛ wo sɛ ye maame wati badwakuo ma omo tena so na omo ebo akiri ehwe sɛ ampa omo betimi a establish de womo mrem womo ka no sɛ prima facie case ansa na omo betoa so a omo atoa so
Already a corner bit me about say BBC or Penino, Yemino, he will be exonerated. Oh, and no dear, quiet chief justice there, funny, the not consume, and said, oh, more be who charge at the court. Only lawyer crown ask them to work out by my lawyer. And see, I said, my charge in a man, no. So that is it. As I said, chief justice, no, I'm sure no humanity, I said, no, can Adia, no more kind of end of credit. Adia, now, to be a taking that decision, no one has seen. And now, Adia was signed another visa. And see, over here, oh, you know, also, I didn't even movie. And it being so, an special prosecutor was taking direction. Directive every Jubilee House and our president officer, son, I was taking that decision. Obey him. And to be in, no. Oh, you know, we are not committee at transit, nothing that I said, come no more theater test. As some we are here again, and you press and see, special prosecutor media. As I saw you now, no prepare. And so you know, then there's a next now fancy. Okay, but my final question, I mean, Jaw Neko would be na ho kra here. Say o mampani sa so mu no na e wo so na ka wontimi mfrɛ no emi san se wonu akwadu e da bebo ni yenim say background works bi etumi koso wa bra akwadu bobi e ba sei na nya de a o mampani betumi afrɛ no na ka woni na ka na bibi wo ha all ya osusu se etieti amra no animu anka watwe asensan wonim say near koso se die my penny will quite so fret. Social sister can't tell me say, my sister be say, maybe I may not point to so they can't answer. But the understand what you are saying say, near my bill also, I was special prosecutor officer. Come, I did I can see Javi buy. Come, I did my family to buy all you do money critical do baby. So can say, mother percent of corruption. I can say you be bad. Also, talk I say you be yeah president. Your family who say you man obey me aye. Who take we Cuba kwa? I know na say ya. O say you omo ye no. Again na kwa no so. Enti but omo di ani bi asi papa no so. Akase agande no. Omo di ani bi asi ni so. E wo niam decision bi a o take wo. Party go bi a omo niam a o ye mo ya enye a o pese o address that issue. So what here, your friend is saying, dominant level, auditor general, fire your fast of the year now. What black kind of Supreme Court will say, your president here is unconstitutional. It has not been said, your president here, but that ruling now Supreme Court to my say it's unconstitutional. It can go the next level to call for impeachment of the president. Because if you do something which is unconstitutional, you must be dealt with. The same way applies to special prosecutor. So no, you are the committee. No, you are never rapper. So you is above the law. But as a team you are working with, you work as a team. There will seem you assembly ban on who is friend. Is that team justice? And as for example, chief justice or assembly ban on for this national petition family. A better president in terms as a conveyor belt, you know. And so for chief justice, petition about say. But the one yen straight over do push, dealing with the they say you see the media, who they are terrible. One to show now we be back at the woody qua. Connections investigative easy. Procurement breaches the Briawaye, media mabia or yeah, and compared to Kichaja, then compared to which one leads to the fast track. The fight against corruption, they are air causeway. How do you see the future? The fight against corruption has become selective. And in China, if there is a change of government in China, you will see there witch hunting. Government people back because we have been selective. We are not fighting the national interest. You take the list of all the government appointees in previous government and the current government, both NDC and DP. How many of them were able to declare their assets before taking over political appointments, including Council of State members? They don't do it. But when the president sits down with his people now, they don't even call back, say, bring these things and let's see. So when they come, they do things because they know they want to be corrupt. No man can say, but you have not declared your assets. So
Our fight against corruption here, we are not doing well at all. On my 10 years on Yamayu, this is the president who by the time. On my, you will see papa. Now, can't say you betting Najidan in answer fighting corruption. Now, the beer is a set to for my Nyama and to come before her. Oh, mine. Especially you now, who share your population to 2021 population census. Ukwala 0 to 14 years, 35%. Omo 18 years, 15 years to 35 years, 38%. About 70-something%. But decisions that the government does not favor this group of people. It favors the aged people and they are leading their future now. And that is the difficult aspect of the country we are governing. And if we want to address corruption to a level, then we must take care of the majority population of the youth. Because what the family said, if you look at the size of our government, if you are spending more in governance than entrepreneurship or creation of job opportunity, you are running a sales case. Because politics or political office holding is not an employment. It's not a profession. It is a shared responsibility. Obi biara owo by mo no betina ya the president osumye koye MP koye president koye minister enye abura wa ye djuma wo abura mo to say young man na want to anya wo ho no wa kwa ban 4 years 8 years then you become a billionaire as you die INCB that will be a people of our eye. You are wrecking, you are a nation wrecker. You are destroying the country. And these are the things that we have to seriously look at if we want to really do this country. Then corruption, tackling corruption, must not be selective. Must not be selective. Okay. Engineer Ebenezer Kudiabo Japasu or Kanse. I don't pay you that say. Jabaku. 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 D-Z-A-B-A-K-U. Jabaku. Yes. Okay. Okay. Yeah, that's a pa. And TBB any ever about when champion. Here and Executive Director at the Center for National Interest Research. And in the country, Como, Osho Breno Simano, Dianine or China Bapano Pa, non con Eufia, Marching, Energy Media Ugusua, ATA. Jubilee Hospital, Semin Country, say, almost services to humanity, a dorso pa. Oh, can ye Makuma Kobe say, it do inum. A free outpatient, inpatient laboratory, yabana facility, a hood one so pharmacy wo science and antenatal care, postnatal care, theater, maternity, ultrasound ECG scanning machine wo no counseling unit, when ni or sing diabetes and hypertension, canteen wo insurance or dia buy the any ankran dia. We no nyina e dwumadi a mo align ne app a wo mo de ehwe nipa pomodin. Me pacho Jubilee Hospital ewo amantra twene kese ne so a abribi abekọ ho no apomudin de on betimi ahwe etu ho na mo ama wo odan boabo amantra bridge ne so se ne medical ka chiro no 0244 575799 and 0241784645 0241784645 a number obefre na Endra and General Manager Ma Ahenkan FM okoto ne baba a otoso me ensa edin kama oda mu amba beja no nyina oda mu nyina se na anopa ma hu se manager ewure fie ha enti kobike emhwe mfa ne ntena se mayen na ono ankasa na aseda no ono ankasa enka nkyere o manfo ese nwum na eda yete wani wura no na manager ankasa nipa ba komuni bi opese obo wendin don ase no watimi ahwe aye ne sa kama de amayen na ye hwe animu no ODI Electronics eno no hye Odi Media no ase na Odi Media no pay 7 kan kire wo say ye TV ena wo pe say ye air conditioner, fridge, say ye deep freezer na say washing machine, say ye rice cooker na say blender, kettle, toaster. Dia machine be a appliance ne de me pa che oko eye
ODI Electronics and I say Odi Media no hɔ a wɔn nsa betumi aka bi Nyankopɔn adom ye ka kyerɛ wo sɛ ɛbɔ ɔdan ha afei di aba abeduru aba beduru a se TV na wo pɛ bi a usika enso phone no se bi a wo gyina wo nan so aka ne we di agu table so aka wo nsa ntasuo no unni saa me pa kyɛw oba ebi a me pɛ bottle no me pa mkyɛ yɛ sɛn yɛsi ebi a bottle no ɛyɛ 1000 oso me srɛ me ma me sɛ nti mo ka wie na biribi asi a na wakyɛ mu mienu na wo de fa gu fam wie a akyire di aka no na ya spread ya kase ya spread ya yɛbɛkyɛ na wɔtwe bia wo sɛ wobɛtua kakra wani bɛba ho so bosome miɛnsa na watua ɛfa no awie ODI Electronics ɛna de saa nhyehyɛ we di aba botae ne sɛ ɛwɔ sɛ efie bia enya appliance efie bia sɛ ne yɛ rice cooker wo sɛ yɛ blender wo sɛ yɛ kettle wo sɛ yɛ iron wo yɛ pɛ sɛ efie bia enya bi ɛna yɛwɔ ayi wɔ hɔ no mo microwave no mene na asefo no yɛwɔ ni nyinaa bi wɔ hɔ a efie bia benya bi aba beduru ɔdan MTTD ɛhɔ no mo na anya aba beduru a Nyankopɔn yɛ adom ɛbɛpa ho ntoma kama na afei ahyɛ ase na emom entoma pa ne nya maaye no sɛ wo pɛ bi obetumi aba Ahenkan FM ha na wakyerɛ yɛn nea wo pɛ na afei watua half no na yɛde amount utua half na yɛde ma wo kofie na wankasa wahwɛ nyame anim adu no kora ma ho atua de aka no bosome miɛnsa watua wie me ba to be 0550 900 600 ayi manager wen me ka se no ba ha o 0550 900 600 0550 900 600 offer sa number ya enkomo bia o pese wote ade on betumi ahwe akyerɛkyerɛ mu kama ɛde ama wo sima aduonu miɛnsa na aba pa no pa no nkono ɛho ma adwenkyerɛ ahodo a mode ɛfa Facebook ye hwɛ ne akenkan bi ɛde ama wo yegu so kenkan no ano na sɛ wo ho yɛ ha na wo wura mu a ye bɛfa wo ho anye ha ne wo anwura mu ne ye brɛ so a madaroma akonwa yi enye mabusu akonwa nti me ba wo sɛ me sɔre so ɛma ne ɔtoa so nso ɛbɛtena se na wɔbɛto adwumadie no ɛso na emom yegu so kenkan adwenkyerɛ sɛ ne medi kan ka kyerɛ no ho yɛ ha ye bɛfa na de adwenkyerɛ toa so 0201 94485 ɛna 0554 820910 yɛdi nkɔmmɔ bebree yakasa afa Ghana ho yakasa ama Ghana nti nso so wo bi a obetumi ɛde abɛtoa so madwenkyerɛ yɛmfa ɛntoa so wa ha. I ask you to be citizens, not spectators, citizens, not subjects, responsible citizens, building your communities and our nation. Let us work until the work is done. Yeah, that's it. Openi. Enu ti adwenkyerɛ ahodo amadaro mamode baaye yemfa entoa so emamo saa enkrofo we no nyina wo sɛ mo bloko wo mu nyina omo abe di dwa wa ha edwadie no kra nye dwadie papa bi asa no wo sɛ mutumi de tabono to wo mu nyina so Haile Selassie patriotic voice so the free go so eno de baaye no che say all eyes have seen, all voices are saying, say Dr. Bawumia and Womosra Bofwa, Wasman didn't free or so, dear baby Joe May, Akobosha Assassin so, and in see and untino monfa 2 million shanins, you. Haile Selassie in the other day a baye, and no. We see a friend of Dr. Down Below, or the free prem so a peusika and the baye. Or say currently no, or my Ghana. Dia go through challenging phase. Womu amkoko fa sa ade nyina ba ye sudwetire ne yesu a na oma boboa no na na Bawumia amamuo. Oman ne esi apene papa. Oman no ten so. Na yenkonko tia omo kire se yento abamfama Dr. Bawumia wo me den a ometo ade ete ho yi so. Na ohunu ba bi asidi na duru. O twɛn amasidi no ebu ban ye to aban ma ne wi ansa no akɔkye no anaase sɛn
nsɛmbisa branti asane la ha wo bisa ne de enya senketwa owie no se opaachew yemfa nchia nkoma owura Felix Kwachi Ofusu oso ye MP a oba obi aforso ewuram me pacho di ne bia kase free. Hello Baby ojina sonso antemenka Isaac Owusu osi good morning Ahenkan FM mo bo adwuma nti o man ayiko ko mensa pillar 2 dom kwa benya ene ono so de ne de free aba ene wa twere obrofo no kama pa wa ha say